JP, okay ka na? Sige lang. Agad ka kitang po yun. Itong presentation ni Ma'am Lenny para may kuya, may para ito ang reference na. Iyo, kaya nga niya. Dumanda sila mga akin pa dyan. Ano to? Pag nainot ka, mapa kaming saray. Dapat. Before we proceed, may we request a copy of the presentation of Mayor Lenny. Ito pig-present sa mo kasuugma para may reference ang committee. Kung pwede, itong arog na lang kaning sa cluster na pig print for the members of the committee. Okay, and may we also request the presence of the acting city budget officer. Dapat yaon siya. We proceed. Isay po ma-present for the Environment, Infrastructure, and Urban Housing Development Cluster. We acknowledge Marvin Sagon of ENRO. Please proceed. To the chair. Before that, we acknowledge the presence of Mr. Elmer Santo Domingo, the NCPC representative. Please take note of his attendance, JP. Please proceed. To the chairman and to the honorable members of the committee and to my leagues of the executive, good morning po. I will be presenting the Environment, Infrastructure, and Urban Housing Development Cluster composed of City Environment and Natural Resources Office, Solid Waste Management Office,
Building Maintenance, Energy and Efficiency Conservation Office, City Parks Recreational Facility Management Office, City Engineering Office, Housing Settlement Development Office, and Water Service Divisions. So before we start, sir, we would like to present our objectives of our cluster. So ang samong cluster po, kumpunido ng mga opisinang nagsisimbag po sa pangangaipok ang mga taga-Naga, manungod po sa challenges na darakang climate change. So ini po sa paagi kan efficient waste management system, more green space sa Naga, as in sustainable infrastructure sa paagi po ng mga drainage, as in road networks na makakagian po sa mga taga-Naga. So this is the comparison po of the budget of the 7 office for 2025 and 2026. Saro lang pong opisina ang may pagbaba, ini po ang Water Service Division from 3,916,000 to 3,184,000. So ang samong opisina po igwaning 21,538,000 para sa taon na 2025, as in proposed budget of 22,400,000. May slight increase na 0.862 million. Ang Solid Waste Management Office po igwaning 88,067,000 na budget para ngunya na taon. As in sa sunod na taon igwa po sindaning proposed budget of 101,694,000. Ang BMECO igwaning 9.8 million ngunya na taon, as in sa maabot na 2026 igwa silang proposed budget of 18,869,000. Ang CPR-FMO igwa po ning 8.912 million and 9.78,000 po sa 2026. Ang City Engineering Office igwa po ning allocated budget mo niya na taon na 59,242,000. Nag-increase po sa 66,884,000. Ang Housing Settlement Development Office po igwa ning 14,442,000. Nag-increase po sa 15,238,000. So ini po ang samuyang office, ang City Environment and Natural Resources Office. Igwang visions na cleaner, greener, and flood resilient Naga. Deliverables aligned to 2028 finish lines, clean rivers, streams, and waterway, good air quality index, and more green spaces for every Nagueño. Organizational structure, ang samong opisina igwa po ning total of 63 employees, 19 pong permanent, 18 casual, 16 job order, as in 10 contract of service. Ini pong contract of service sa paagi po ini kang Metro Peso program ni Sir Nonoy Reporsado. Budget comparison kang City Enro sa taong 2025 and 2026. Sa 2025 igwa kitang 16,893,000. So nagbaba po ini ning 15,118,000. So ang dahilan po kani hinalit po si terminal leave, nagretiro po si Samuyang Hepe kang nakaaging June. MOE from 3,986,000 to 5,513,000. Halanggaw po ang big-increase mi sa maintenance, other operating expenses. Sa capital outlay, igwa kitang 660,000 mo niya na taon, pasiring po sa 1,770,000 sa 2026. A total of 21,538,000 para ngunya na taon, as in 22,400,000 para po sa 2026. So ini po si detailed budget, so bago, pig-discuss ko na. So ini po ang 5 sinasabing pandigma na programa kan sa muyang opisina. Administrative Support Service, latag po digdi ang PS na 15,118,000. MOE of 3,002,000, capital outlay of 170,000 with a total of 18,290,000. So sunod pong programa, ini pong expanding canopy cover in Upland Barangay through agroforestry program in identified farm and public lands in Upper Barangay of Naga. So nahiling ta po si problema ta sa pagbaha kang mga nakaaging panahon. 2 beses po kitang binaha kang Christine, as in siya nakaaging bulan lang si Uwan. Saro po siya nahihiling kay Puan talagang gibuhon,
iyo po ang ibalik ang reforestation sa taas dahil paluway-luway pong nahiling tang padikit-dikit, nakukonvert na po sa commercial, residential si mga barangay sa upland barangay. So, iingwaon ta pong maibalik giyaray ni sa green areas. Sunod po, establishing pilot wastewater filtration system along Naga River Eastment. Saro po sa vision ta, magkaigwan ng malinig na salog. Ini sa paagi ng mga programa. Saro po sa nahihiling ng effective program is paglaag po ng mga filtration system na masara po kan mga tubig na hali sa mga drainage para po at least magtaas-taas ang kalidad kan tubig sa salog. Sa presente po kaya igwa kita ng classing mo niyan, alagad may mga perang parameters po na nagbabagsak po ang Naga River. So aim ta po by next year, gabos po makapasar sa Class C as in sa mga masunod na taon maging Class B na po ini. Sunod po ang Naga River and Natural Waterway Conservation, Rehabilitation Management, igwa po ng 300,000 fund. So ini po si regular clearing operation ta sa Naga River as in sa iba pang waterways na nahiling tang epektibo dahil mabilis naghupa si pagbaha kang mga nakaaging bagyo. And last, the maintenance and clearing services, igwa kitang 350,000. Hindi po nakakarga si mga sa tuyong activity sa pruning po sa mga kahoy, si mga request sa may Naga apps, dagmang po kitang request na na-receive, hindi po yan gabos sa maintenance and clearing services po naglalaw. So ini po ang samuyang request para sa sunod na taon. Kung po pwede pong mataon kami ulit ng sarupang manlift boom truck for regular pruning activities. Additional motorboat for regular clearing of Naga River. Kung nakaagi po kayong bagyo, si samuyang motorboat, narapak po. Kaya sasarok-sarok na lang po ang samuyang motorboat mo niyan. As in ang last po, hiring of additional manpower for clearing operation and technical services. So recommended action, the Environment and Natural Resources Office respectfully requests the approval of the 2026 proposed budget, having ensured its alignment with mandated programs, priority development goals, and the city's strategic direction. So next is the Solid Waste Management Office with the same vision of cleaner, greener, and flood-resilient Naga. Ang sa inda pong deliverables is reliable, efficient waste collection with sustainable disposal and flood-resilient Naga. Ang Solid Waste Management Office po, igwa pong total of 367 personnel. Igwa po sindang 79 permanent. 8 digdi nakadetail po sa ibang opisina. Igwang 38 casual as in 250 na job order. Mayo po sindang contract of service na empleyado. Budget comparison po, from 2025 to 2026, ang PS po, kang Solid Waste Management Office, igwa ng 39,245,000. Sa 2026, nasa 42,057,000 po ini. May increase na 7.14%. Sa MOE, from 48,823,000 to 59,637,000 with an increase of 22.13%. Mayo po sindang capital outlay with a total budget po para sa 2025 na 88,067,000. And sa 2026, igwa po sindang proposed budget for 100,694,000 with an increase of 14.77%. So ini man po ang mga pandigma kang Solid Waste Management Office ng mga programa. General and Administrative Support Services, igwa sindang 42,057,000 para sa PS, 37,067,000 para sa MOE with a total budget of 79,124,000. Ang sa indang outcome indicator is strengthen institutional service and governance. Garbage collection and sanitary landfill operations, igwa sindang MOE of 6.9 million. Reliable and efficient waste collection with sustainable disposal. Implementation of City Ordinance number 2025-02, engagement with 27 barangay in management, collection, and disposal of solid waste with 2 million fund for MOE. Resource recovery, recycling program, 500,000 sa MOE. Repair and maintenance of various city government vehicle, trucks, heavy equipment, and machineries, including garbage collection trucks of barangays, is 6.2 million. Implementation of city and barangay small-scale infra project, 7 million.
So detailed 2026 detailed budget, general service, si ano po summary, ang saindang total sa PS 42,057,000, MOE is 59,637,000 with a total of 101,694,000. So request, ini po ang request kang Solid Waste Management Office, additional 4 units open dump truck, approximately 21.6 million. Procurement of heavy equipments for garbage collection and emergency operation, 1 unit long arm amphibious excavator with amount of 29 million, 1 unit payloader of 16 million, and a total of 45 million approximately. The proposed Magna Carta for environmental workers, wage increase of 60 pesos per day for garbage collection personnel. So, si additional slides po, Aracha na lang po garo i-present kang solid waste through Engineer Joel Martin. So, recommendation, the Solid Waste Management Office respectfully requests the approval of 2026 proposed budget, having ensured its alignment with mandated programs, priority development goals, and city strategic directions. So, let's move to the Building Maintenance and Energy Efficiency Conservation Office, with the vision that by 2030, BIMECO will be recognized as an innovative and reliable city office for building maintenance, ensuring sustainable, energy efficient, and well-maintained city government buildings and facility. Deliverables, contribution to a cleaner and greener and flood-resilient Naga, functional, safe, and well-maintained city-owned buildings and facilities through effective, energy efficient, and sustainable maintenance services. So this is the organizational structure of the BIMECO. Igwa po silang 34 personnel, 8 ang permanent, 16 casual, 10 job order, mayo po sindaning contract of service employee. Budget comparison from 2025 to 2026. Ang PS po sa 2025 igwaning 4,409,000. Sa 2026 igwa silang proposed budget for 4,658,000. MOE of 3,891,000 sa 2025 and a proposal of 12,911,000. Capital outlay of 1.5 million for 2025 and 2026 of 1.3 million. 2025 with a total of 9,800,000 and 2026 with an proposed budget of 18,869,000. So ini po ang sa indang detailed budget. So bago. Ini po ang sa indang major PPAs, General Administrative Services. Igo po silang nakatagamang 8,375,000. First PPA is air conditioning, repair, maintenance services involved the inspection, cleaning, and repair of air conditioning units installed in city-owned buildings and facilities, replacement of outdated units and have already exceeded their estimated useful life. Igo nakatagamang 1.5 million sa MOE, as in 1 million sa capital outlay with a total of 2.5 million. Electrical repairs and maintenance services includes the inspection, maintenance, repair, and replacement, installation of electrical system, installation of submeter in all city offices for electricity consumption monitoring, and as part of electrical system maintenance with a budget of 2,483,000. Pest and termite control treatment for all city government offices annually with a budget for MOE of 520,000. So, civil works, repair and maintenance covers the inspection, maintenance, repair, and construction works such as carpentry, masonry, plumbing, painting, and steel works for city government offices and buildings with a budget of 4,340,000 sa MOE. Repair and maintenance of elevator and generator with a budget of 650,000 sa MOE. So the total of 4,658,000 para sa PS, 12,911,000 sa MOE, and 1,300,000 for capital outlay with a total of 18,869,000. So may po sindang request. Recommendation,
The Building Maintenance and Energy Efficiency Conservation Office respectfully requests the approval of the 2026 proposed budget, having ensured its alignment with mandated programs, priority development goals, and city strategic direction. So, City Parks and Recreational Facility Management Office, with a vision of enhanced lives of every Nagueño through aesthetic city-owned buildings, sports facility, greener, cooler, and safe public spaces, parks, and plazas. Ang sa indang aligned 2028 finish line is for greener, walkable, orderly, and safer Naga. Organizational structures with a total of 29 employees. Permanent employee is 9. 4 personnel. Yaon sa OCA, Civic Center, SWAMO, and CEO. With a casual of 14 personnel. Job order of 7. Mayo po sindang contract of service na empleyado. So, budget comparison. Ang PS po kang CPR FMO sa taon na 2025 igwasid ng 3,857,882. Sa 2026 igwasid ng proposed budget of 4,083,236. And MOE sa 2025 igwang 4,543,940. And a proposed budget for 2026 of 4,993,820. Sa capital outlay, ngunyan na taon, igwasin ng 500,000. Mayos ng proposed budget for capital outlay for the next year. And a total of 8,911,822 para sa 2025. And proposed budget of a total of 9,777,056 para sa taong 2026. So, ini po ang sa indang 2026 detailed budget with a total of 9,077,056. So, ini po ang sa indang mga highlights programs. Landscaping, support for targeted main roads property, idle lands for 27 barangay with the amount of 150,000 po sa MOE. Propagation of commercial ornamental plants, shrubs, and grasses, 100,000 sa MOE. 3 public parks, Plaza Quezon, Plaza Rizal, 15 Martires, 3 public monuments, 16 open public green space, may nakatagamang 150,000 sa MOE. Cleaning agents and chemicals, maintenance for government facility, Metro Naga Sports Complex and Youth Center swimming pool, replacement of parts and filter system and equipment, may nakatagamang 2.7 million and 300,000 para sa filter system and accessories with a total fund of 3 million po para sa maintenance ka mga swimming pool. Purchase of gardening and pruning tools, employee safety and productivity, 150,000 for sa MOE. Repair and maintenance of services vehicle, water lorries, dump trucks, and other equipment with 200,000 po sa MOE man nakakarga. So request of the office is to service truck replacement, personnel, administrative officer, 5 years JO for casual status, Mr. Apin admin aid status to foreman, 3 lifeguards pool maintenance, 3 collectors, and 6 ground maintenance. So recommendation action, the City Parks and Recreational Facility Management Office respectfully request the approval of the 2026 proposed budget, having ensured its alignment with mandated programs, priority development, and the city strategic direction. Next is the City Engineering Office with the vision of an effective and efficient city government improving the lives of Nagueño through quality infrastructure. 2028 finish line, our mission is to provide and manage quality infrastructure facility responsive to the needs of Nagueño and aligned with the city visions of being recognized model of good governance, responsible citizenship, and people-centered development. Organizational structure of the City Engineering Office with a total of 101 employees, 45 permanent personnel, 41 casual, 9 job order, and 6 contract of service. So budget comparison, in 2025, the CEO has a budget of 44,000,000
182,134 for PS, and a proposed budget of 49,056,967.46, with an increase by 11.10%. MOE for 2025 of 13,969,760, and a proposed budget for 15,260,26,240, with an increase by 1.11% sa MOE. Capital outlay of 1,090,000. For 2026, they propose to have 2,300,000 with an increase of by 2.11%. In 2025, the CEO has the budget of 59,241,894. In 2026, they propose to have a budget of 66,883,207.46 with an increase of 1.13%. So this is the major programs of the CEO for 2026. Drainage and closed drainage in Camia Street to Calle 13 Bagong Bayan Norte with amount of 5.5 million sa capital outlay. RC pipe drainage and cross drainage from Urban Balatas to Yabu River outflow with an amount of 7.2 million sa capital outlay man po. Rehab and drainage of M. Castro Street with an amount of 8 million. Green and Heritage Corridor sa Barlin Street with an amount of 12 million. Central Logistic Facility at Government Sites, Balatas or Almeda Highway with an amount of 16,600,000. So these are the requests of the City Engineering Office. Personnel, 7 engineer, 1 architect, 2 admin aide, 2 draftsman, 1 construction foreman, 1 carpenter, 2 mason, 1 welder, 1 painter, 5 driver, 2 equipment operator. For the equipment, they request to have a 2-unit dump truck with 7 cubic meter capacity, 2-unit double cab drop side truck, 1 unit boom truck drop side truck, 1 unit backhoe loader, 1 unit long arm backhoe, 2 unit 4x4 SUV pickup, 1 unit portable water pump, 1 unit drainage camera, 1 unit jackhammer with air compressor, 1 unit welding generator, 1 unit chainsaw, and 1 unit GNSS RTK survey equipment. Recommended action, the City Engineering Office respectfully requests the approval of the 2026 proposed budget, having ensured its alignment with mandated programs, priority development goals, and the city strategic direction. So, Housing Settlement and Development Office, with the visions of decent house to live in for our people within happier, safer, and more peaceful communities. Aligned to 2028 finish line, health, education, and well-being targets, improving health, education, and housing. So this is the organizational structure of the HSDO, with a total of 22 employees, with 13 permanent, 4 casual, 4 job order, and 1 contract of service. So budget comparison, the HSDO has a budget of PS for 2025 with 9,616,864 and a proposed budget for PS for 2026 with the 10,095,248 with an increase of 4.97%. MOE for 2025 of 2,647,640 and a proposed budget for MOE for 2026 of 4,241,920 with an increase of 60.21%. Capital outlay of 500,000 for this year and a proposed budget for 900,000 for 2026 with an increase of 80% increase. The total of for 2025, the HSDO budget is 12,764,504 and the proposed budget for 2026 is 15,237,168 with an increase of 19.37%. So this is the major highlights of the programs of the HSDO.
the acquisition of land, 6 hectares for socialized housing for backlog of and current housing needs through direct negotiation expropriation process with a total amount of 30,075,000. Preparation of site development plans and earth moving work at the 10-hectare city employees housing project at Barangay Carolina, Naga City with a total amount of 4,200,000. Enrollment and take-off of 7 projects under Community Mortgage Program, CMP, in cooperation with the Social Housing Finance Corporation with an amount of 500,000. Facilitate bidding for subdivision survey approval of KSK project sites from Nagayon Village, Uswag Balatas, Balconville, Liberty Village 2, St. Isidore, Palmera 2 and 3, Maugma Village, St. Clair Subdivision, Kapilihan Subdivision, Isarog Heights Subdivision 2, Acacia Abella Subdivision, Guaville, Immaculate Village, Upville, Mabolo, Calzada, Tabuco, Lessing, Singhiap, etc. with an amount of 5,034,340,000. So, partial site development project at different housing projects including but not limited to water system, electrical system, road network, concreting, drainage system, community facility, etc. in the following sites. So, Liberty Village, see dati lang po, with amount of 27,770,000. So, request of the HSDO is additional fund to supplement the meager budget for infrastructure projects to be implemented by the office in 2026. The Housing Settlement Development Office respectfully requests the approval of 2026 proposed budget, having ensured its alignment with the mandated programs, priority development goals, and city strategic direction. So let's go to the Water Service Division with a vision of to provide Nagueños access to safe, clean, and potable drinking water with a 2028 finish line of by 2030 to empower all water-deprived communities with easy and reliable access to safe and clean drinking water. So ini po ang sendang organizational structure with a total of 12 personnel, 4 na permanent, 5 casual, 3 job order, may po sindang contract of service, employee. The budget comparison of Water Service Division for 2025 and 2026, may pong nakalag sa PS. MOE is 3,015,320 for 2025 and a proposed budget for 2026 of 3,063,880. So nagtaas siya. Capital outlay of 900,000 para sa taong 2025 and a proposed budget of 120,000 for 2026 sa capital outlay. With a total budget for 2025 of 3,915,320 and a proposed budget of 3,183,880 para sa taong 2026. So ini po ang mga programa kang Water Service Division. So gas, creation of plantilla position, 1 administrative officer 4, 1 foreman and 3 plumber. Sa PPAs man po, igwasidang office supplies and other office supplies and materials. Sa MOE with amount of 18,000 and 450,000 with a total of 468,000. Shallow well drillers sa MOE with amount of 804,000 and 804,000 sa MOE. And repair maintenance infrastructure asset, water supply system with an amount of 1,450,000. So, other maintenance operating expenses, 342,000, which include the installation repair of public faucet, improvement repairs and maintenance of Water Service Division Office, repair all water lines and facilities, purchase of 1 unit computer with printer and accessory. May sindang budget na nilaag. Purchase of concrete hammer drill. Purchase of motorcycle sidecar with an amount of 120,000 sa capital outlay. The MOE has a budget of 3,064,000 and capital outlay of 120,000. Total of 3,184,000.
So this is the request of the Water Service Division. More plumbing materials, hazard pay, plantilla position administrative 4 and labor foreman, additional personnel, 3 plumbers, and 1 shallow well driller. Recommendation action, the Water Service Division respectfully requests the approval of the 2026 proposed budget, having ensured its alignment with the mandated program's priority development goals and the city's strategic direction. So, from the summary, the Environment, Infrastructure, and Urban Housing Development Cluster, ENRO, SUAMO, BIMECO, CPRFMO, CEO, HSDO, and Water Service Division respectfully request the approval of the 2026 proposed budget, having ensured its alignment with mandated programs, priority development goals, and city strategic direction. That's all po. Mr. Chair, we would like to ask Engineer Martin to present the additional input from the Solid Waste Management Office. Pag-turn na lang kang SWMO. Yes, sir. Sige po. Okay, so we proceed to the questions to individual offices. But before that, we acknowledge the presence of the acting city budget officer, Sir Jess. So, nakiulay po ang Water Services Division, dikiton man lang daang budget ninda, nasinda na ang mainot. Sige po. So we proceed to WSD. So, questions from the members of the committee. Before that, retired na si Engineer Bulaong. Retired na po. So sa ngunyan isay ang head kang WSD. Pang OIC. Okay, so we acknowledge Madam Emily. Question po from the members of the committee. So while waiting po, ako na mainot. Itong major PPAs na pig present, we thank Sir Marvin. Itong creation of plantilla position, included na siya sa budget ngunyan. Dahil pa po. Proposal. So request ito nindo. Request po ito. So request of one admin officer 4, foreman, and 3 plumber. Okay. Sa kunyan may jetmatic kita. May jetmatic pa po. Aga. Nasa 23 pieces na lang. Okay. 97 na po ang na-install as of November. Tapos po ang replacement is 134. So si gabos na request na jetmatic na comply ta na. Na-comply po. Basta po nakalaog sa requirements na na-comply po. Saka po nahanap ni Cap Dodit, Consi Dodit, si mga areas po tamahiguson. Si mga areas po talagang mayroon tubig. Kaya po ngayon, nasa November pa sa nakita, 97 na po sa na-install ta. Okay. Siya po mismo siya mismo ang naglalakaw. Siya mismo ang naglalakaw sa Bakilid. Si mga community ta sa Panikwaso na nalaga na ito. Lateral pa lang, Mr. Chair. Lateral. May ano po kita naman activity gigibuhon. Napig-budgetan po nindo itong 170. May mga public faucet pa kita. Public faucet, iga pa po. Iga po. Pag application sa lateral, sa tuya ang materials. Ay, dahil po, sa MNWD. talaga. Kita lang na facility. Opo. Dapat po, masabi talang amay para makabali man sa budget nila. Okay. Saan? Sige. Mr. Chair. Councilor Jess. Thank you, Mr. Chair. For this year, may big budget kita para sa motor vehicles. Ano na tabi ang status kaniyo? 900,000 pesos. Thank you, Mr. Chair. Actually, Mr. Chair, kang once Monday na nag-final bidding na po, ang ma-decide na lang po si BAC dahil doon po si bidder, Suzuki and Toyota.
naghahalat na lang po kami kung sisay po ang magana duman, and baka po by December this year po ma-deliver na po si service vehicle kang Water Services Division. Sige, okay. For year 2026, may budget ka mong 120,000 for motor vehicles. Ano ang intended for this one? Yan po. Tricycle po yan na may sidecar. Dumang po yan po, Mr. Chair, sa mga area na sarap din po dahil pwede makalaog ang auto. Kaya po, aliba po pong Barangay Sabang po, may mga area po naman na kayang ilaog ang auto, mga gamit. Tricycle lang po nakakalaog. Sa ngunyan, pera ang personal under sa WSD? 12 lang po kami. 12. Thank you, Mr. Chair. Okay. Sa 12 na empleyado, 4 ang permanent, 5 ang casual, 3 ang job order. May more than 10 years na kamo sa casual. Ikaw po. Pira. Na-submit na siya sa HR. Ayun na po. Itong may plantilla position kamo duman sa pig-create na bago. May pa kaming ano. Pero iga ka mong 10-year employee. Ay, Yes. more than 10 years employee. Iga po. Okay. 2 po. Pirang taon na? More than, ano na po? More than 10. Iha po ta sa HR. Why day nakabali ang mayong posisyon for WSD? Ito po sir, mga employees, casual na nag-exceed sa 10 years. Pero kaya, pasunod-sunod man siya. Ikaw po, actually kabus na base sa database ng HR, any per casual na nag-exceed naman sa 10 years, nasa long list man siya. Long list po kaya, bako siya itong one-time publication to. May pigpa-prioritize lang kita. Itong mga knee retirees, yun po ang inutunta. Pero most of these, base sa plano po is, ano lang siya, i-elevate into permanent positions. Ikaw na pabagang ordinance. Kasali yata yun naman sir sa created ordinance for big batch lang yung approach sa ito yung regularization kang mga more than 10 years. Naintindihan mi na by batches bako man sarabay, pero why mayo pang position na piglaag? Kasi kasugma, inaprobahan mi na si 100 po yata ito. Oo. Inaprobahan mi na. So, kung mayong position for the WSD, ay ibang giraray yan. Iyo sir. Actually first Dapat, kuta, since ang direction is all 10 years, i-appoint siya for the same salary grade. So, mayo man siyang epekto sa PS. Piglaag na kuta si plantilla. Para at the time na mababudgetan siya, since inaproban may mayo pa man budget, pero at least created na si position. Yes, sir. Ito pong 100 kasi yesterday, ito po si batch 1. May masunod pa pong batch for another ordinance for this specific Because so position. sabihin, may ipapas pa kaming ordinance. Ikaw po. Every year po, nagdadagdag po ba kasi may nakakalawag sa 10 year. So another group naman ito. Sige. Medyo dakol-dakol kaya, sir, ang ano. With that, pira itong position included in yesterday's approval. 100 po ito, sir. Ipapublish na. 100. Sige, may iba pa pong hapot for the Water Services Division. Sir Nono. Mr. Chair, hapot ko lang po na since nahiling ko na ang decrease ng budget with the Water Services Division, confident ba kita na itong budget na yung budget mo niyan compared with the last year's budget, ma-achieve ta si gabos na mga plano mo niyan?
or mga nilaag na mga plano Sa for hiling Water ko po, Services dahil. Division? Yes. Sa hiling ko po, dae. Dae. Dahil po nga ning budget mo niya na 2025 na payments for drillers is 324 something lang. Nag-exceed na po kita. Naka 97 units na. Gustong sabihin. Naka 582,000 na kitang bayad sa shallow well driller. Ang kwartata mala is 324. Kaya naghagad po kaming additional kay Madam. So gusto nang sabihin po, miski may plano ka mo duman as compared with the budget, then nagmamatch si plano sa kaduman sa budget. Yes po. Na data ma-achieve si plano because of the lower budget. Yes po. Okay. Kaya siguro po, kay farming, mas dagdagan ang samong budget. Imagine po, last year po, 85 units the whole year na installation. Tapos 75 na replacement. Kunyang pong taon, November pa sana po, 97 na po senior installation. Si replacement po is 134. Kaya lalong makulang ang gamit. Ang gamit na lang pong natatandang Jetmatic ko niya na November 23 Jetmatic pumps. Okay. So gusto kong sabihin po, parang in a sense, yung plano pa lang next year is not much duman sa budget na pig-propose man Yes po. nindo. So how do we reconcile the plans and the budget for that? Ano na lang po, pag naubos na talaga, personal na hagad kami kay Mayor. Okay. Arog na lang po kayo nadoon kami sa budget, napakiulay kami. Pero ang effect man po kaya here is that baka si plano man kang mayor's office Oh. madidepress maano man kumbaga madidiscourage man in a sense kasi budgeted man iyan according duman sa plan. Pero maray nga ni po, naresolveran tulos si pambayad sa shallow well driller. Natawan man tulos kami. Mr. Chair, pag clarification lang kasi parang it seems na mayo si level of confidence to achieve the plans is not tantamount or is not equal to the budget presented. Mr. Chair. Councilor Dodit. Thank you po. Actually po nga kaya po ako nag-iba kay Ma'am Emily dahil gusto ko po kutang padagdagan si pambakal po kang Jetmatics and si pambayad po sa mga driller. Dahil po ngunyan po kayang 2025 ang samuya pong na-purchase na Jetmatic ang October 75 pieces. Ngunyan po 23 nilang antada dahil pa na December. Kadakol pa po nakalinyang mga replacement and new installation na dapat pong i-cater kang Water Services Division. Kaya po naghahagad po kuto kami ng additional na dagdag maski po garo 1 million para po matawan ta po talaga ning alokasyon si mga 27 barangays po pag-abot po sa Water Services Division po na pagtabang. So, hinahagad mong 1 million, perang Jetmatic ang maitatakod. Siguro po 2026 mga 300 pieces po na Jetmatics. Ining budget nindo ngunyan na 1,450,000 para sa in-in. Sa Jetmatic yan. Kaya nga ni, Jetmatics po, yung kabali na po dyan si Tubo, si mga... kaya nga ni, Kulang. sinabi ka sa bago ni Emily na out of digdi may bayaran ka mo. Yes. Di ba bayaran ito next year? Dahil nakaya kang budget nindo ngunyan. Dahil na po. Okay. Ay, dahil po, natawan kami ni Mayor, kaya pa ngayon sa budget. Kaya nga ni, ining 1,450 million next year, pero digdi ang pambayad nindo. Ay, dahil po, Jetmatic lang po yan. Adi Mayo. Mayo. O di ining existing bad ining nakalag digdi, pirang Jetmatic na kani ang may tatakod nindo. 90 pero yan. Ano po? Additional mo dyan. Kung sinasabi ni Councilor Dodit na ang 1 million mga 300, di mga 450 na ning Jetmatic. Kulang pa ba ini? Kulang pa po mga 346. Arag ka yan. Di ang pwede nindo maitakod next year mga nasa 700.
Ay, no. Ay, dahil man po. Ning ano man, mga 300. Kaya nga ni, may budget na baga kamungon yan ning 1,450,000. Kaya nga ni, ning, ulayin tango na ining nakabudget din dungon yan. Pirang jetmatic ang maitatakod ka ini. 250. O di si sabi ni Councilor Dodit na sa 1,300,000. Dahil, sa 1 million. Kaya nga ni, ining para klaro lang ano. Ining 1,450,000 pirang jetmatic na kaniyang maitatakod. Mga 250. 250. Okay. Sarang taon. Pero ang projection nindong nangangaipuhan pang jetmatic next year. Bali na. Pero itong projection nindo na mangangaipo, kumbaga kadakol na kitang naitakod na jetmatic, pero pa itong projection. Sige man lakaw si Councilor Dodit. Mga 300 siguro, Mr. Chair, sa 2026 po. 300. Kung 250, di ko lang 50. Gurano ang cost ka iyan, 50 jetmatic. Tap iyan ang pwede ming... Jetmatic alone, may pantubo. Dahil, gabos na. One set na. Dahil, pag tinauto yan jetmatic ng pitchil lang, dahil man yan magagamit. Ano. Pitsil pa, tulong tubo. Ining 1,450, kabali na digdaan tubo. Baka pitchil lang ini. Dahil pa. Si Pichi lang sinabi ko. Kaya nga, oo, sige, para itong gabos na, tapos pag pitchil, dahil man yan may tatakod. Mga ano, mga 10,120 pero ang kada sa ang I-divide mo itong 1.450. Makaya kaming calculator din. Nag-calculator na si BJ. Bako yan. Bako 1.450 divided by ang cost kang sarong jetmatic kabali na ang tubo 10,120. 10,120. Gibuhan na, maski gibuhan ng 10,200, divide mo daw. Kaya nga ni, sala nga ni, si computation ninda. Masabli, JP, 140 jetmatic. 140 tong jetmatic. Jetmatic lang. Jetmatic Mayo pa lang. dyan si tubo, mo pa dyan si... Yeah. pero sa 10,000 anya una sa kompleto. Sige, sa computation ni JP, 142. So, ang ini-estimate nindo 300. Oo. So, this much amount ang hagad giraray nindo. Yes po. Mr. Jack, kaya nga po naghahagad ako ng additional maski po na ako 1 million dahil kulang po talagang maray ang jetmatics na... ang cluster baga, each cluster, dakol na kamong inagihan, nag-present na kamo, duman, pigtaragama na si mga budget allocation para sa Indo. Hinagad nindo yan kang sa cluster. Workshop. Nag-stick na kami naman sa Victorao sa mga budget. Kaya na kami. dapat duman pa lang naghurot na kamo. Dahil may allocable na bagang pigtagama para sa Indo. Po baga. Kami, nag-review mingon yan, hinihiling mi lang kung maninigo itong budget. Kung mahiling ming sobra, babawasan mi para may pangtaon naman sa iba. Kasugma, puro expense si cluster, gastusan to gabos. Kaya mayo kaming saray pa hanggang ngunyan. Kaya yan kahagadan nito, ino-note me, kung sakaling may makuanan, di saka. Pero pag pagkakanigoon ta. Dahil na naparapalakawon si Councilor Dodit, mga 2027 sana po may makuha, Mr. Chair. Palakawon yan, mga 2027 na. Dahil na nasa... Dahil na next year,
ma-react si Engineer Abe. Engineer Abe. Ay, hello po. Good morning po everyone. Actually po, nung time na nagka-cluster meeting po, hindi na po yun yung una na nilagay po nila sa budget. Kasi For record purposes lang, Engineer Abe, Yes ika po. itong cluster head. yes po, ng Okay, environment okay. Sige. po. Ako po Yes si po. chairperson po for environment. Ini, Yes po. ining cluster na ni. Yes po. Okay, sige. So Please tapos, proceed. ang nangyari po, nung nagpe-present during the meeting, hindi na po yon yung first na ni-request. Kasi po, nag-ratio in proportion, may mga in-apply na po tayo para mabawasan po yung una na request nila. So along the way po, pabawas po yung ni-request nila na mga budget. Alam po yan ang buong member ng Pero cluster. itong pig-raise ngon yan kang WSD, pig-raise naman yan during the cluster. Ang hapot ko. Yes po. Kasi yung una po na sinubmit nila, hindi na po yun yung na-final. Kasi po, nabawasan along the way sa pasunod-sunod po na meeting. Dahil may mga allocation lang nga po tayo na nag-ratio in proportion pa po tayo. Nandun po si mga taga-budget during the cluster meeting. Kaya ganun po yung nangyari. Lahat including the environment, si solid waste, lahat po yan. Hindi na po yan yung initial na budget na sinend nila, na ginawa, na sinubmit. Lahat po yan nabawasan. Sige. Ano po? Pig-arami lang po kung hinagad na yan during the cluster. Yes po. Okay. Sir, Councilor, may additional lang po ako. Baka po pag-isipan ito sa mga next na budget hearing. Kasi po, yung ating mga shallow tube well, yung mga drilling activity po, nagkakaproblema na po tayo sa ating mga groundwaters. So, ang suggestion ko po sa mga sunod po na dapat bigyan natin ng budget, yung mga open sources po, galing po sa mga surface water. Yung groundwater po, yung nasa ilalim ng lupa. Yung surface water po, yung ating rivers, yung mga creeks, yung falls na very abundant po tayo sa Mount Isarog. Baka pwede pong mabigyan ng pansin na sa water services, pwedeng maging sources natin. And yung isa pa po na very abundant din po yung Naga, yung rainwater. Baka pwede explore na lang po natin yun aside dun sa mga shallow tube. Kasi parang nakaka-worry na meron na tayong ilang hundreds na ba na shallow tube na drill natin sa ground. Hindi na po ito maganda for our environmental issues. Magkakaproblema na naman po tayo nito later. Actually po, may batas na po sa ibang municipality, like yung Metro Manila po, na bawal na talaga po mag-drill. So tayo po, baka pwede naman kasi nagiging highly urbanized, papunta na din po tayo doon, mas nahihirapan na po tayo lalo if yung mga groundwater pa din po ang source ng water natin. Yun lang po. Thank you po. Thank you, Engineer. Siguro, pa-take note itong suggestion ni Engineer Abe sa Water Services Division. And also, Enro, baka magaidan ang WSD. Tama man ito na baka kadakol ng jetmatic, lalong naglulubog ang lugar Okay? Mr. Chair, ang definition kaya Mr. Chair kang jetmatic saka kang satuya pong arog po kang dawasan naglalaag sinda ning dakulang pumping station. Iba man po ang water level kang jetmatic saka po kang pumping station. Kaya po dahil man po kaibanan ang jetmatics duman po sa mas hararom na kang pumping station. Iyon po yan ang definition kang sa shallow well na si tubig na nakukuha po ninda, yun man po girarayto ang sa indang pigkukuanan. Iba po ang level kang pumping station. Kaya po dahil man po talaga sa tung totaling malubog po. Iyon po yan si problema igdi sa Austria Village. Habo nida magpalaag ning pumping station dahil baka maubos si tubig katong mga shallow well ninda.
Iyo po yan si Kasimbagan dyan. Sige. Okay. So, itong request nindong additional, ipapark mi lang mo na, ano. Ining request nindong plumber, tulo, tano ta, kay puhan po, do sinabaga ka mo? Actually, kaya Mr. Chair, ugwan na po mga retirable po dyan na pwede na po sindang mag-retiro. Naghahanap po kami ng karibay ninda na tao na hubin po para po continuous po ang opisina. Di man kay pag-retire, di ribayan nindong hubin tapos basketball player. Ano? Si Daliba. Iapot ko lang sa HR, Sir Ansel, kung ma-create ning one admin officer for, how much it cost? Or Emmy, sa budget? Ang A04, kung di pa ako nasasala, salary grade 15 yata yan, 4. Kasi 518 eh. Salary grade 15 po yan. SG 15. 15. Kasi ang A05 is salary grade 18. How So, much? mga roughly mga around, sir, mga 40,000 monthly. Times 12. Gura na yan. Pa-compute daw, JP. Mga roughly mga around 600,000, sir. Pira? Including other benefits, Pira? mga 600. 600. So, i-note mi lang po ining mga request. Kung may makukuanan, we will proceed. Ano. May iba pa? Sir Nono? Hello. Mr. Chair, just want to reiterate, no, relative to yung ning plantilla position, no, in a sense, as what was reiterated by my colleagues sa Naga City People's Council, na i-consider itong surface water, no, baka pwedeng arg na kaya ng satuyang direksyon. I don't think the plantilla position would also be needed in a sense sa duman na direksyon na i-consider mo direksyon na pag-harvest kang mga surface waters instead of yung sa ibaba. Miski po ibang definition in a sense, pero sa paagi po kang taning mga environment, pangangalaga kang environment kang sa tuyang ecology, something like that. I think kay puhan po talaga na ang satuya man na pag-hire, kumbaga the right person to be hired is really ano man sa direksyon na dapat na nagibuhan. And we in the Naga City People's Council really advocate this, no. Nasabi po kan sa kong kaibanan si Engineer Abe na bawasan ta na itong tusok even sa MNWD na dapat ito ng surface water kasi sagana na po kita sa surface water. Dahil sagana kita pero kitang binabaha na lugod sa surface water, no. So more or less, Mr. Chair, with this, I would like to strongly na itong pag-isipan ang hiring kang sa plumber ni plantilla positions, pero the right person should be hired given ang direction is really pangalagaan sa tuyang kapalibudan. Salamat, Mr. Chair. Thank you, Sir Nono. Siguro, could you get a position paper from the Naga City People's Council pertaining duman sa pigsabi mo? Mas maray na may document na submitted para perming magigirom duman. Yes, Mr. Chair. Actually, initially we have already submitted a paper on the climate justice, if I'm not mistaken. But I do not know where, kung nasa ina ito. We have submitted ba sa Sanggunian? Pero may pa kaming nahiling kayan. Siguro, mas maray, kung may siring na position paper, yes, please submit Mr. to the Mayor's Office and also a copy to the Sangguniang Pangloob. Yes, Mr. Chair. We will do that and we will submit another position paper for Chair. Thank you. Thank you, Sir Nono. So, kung okay na po ang WSD, Councilor Rayan.
Just for the information of the Honorable Committee, Mr. Chair, the proposed appropriation for the Water Services Division came from the submitted AIP of the office. So in fact, mayo man pig hiraigdi. The only thing kung taano ta mas hababa siya ngunyan compared from last year because of the purchase of the service vehicle. In fact, naglangkaw ngani ning kadikit. Also, Mr. Chair, just to give guidance siguro sa opisina, baka iset ta si direction. Ano ba ang direction? Padarakulan ng Jetmatic every year na nagugulpi o dapat nagdidikit si tigi-installanta? Kasi dapat na po profile ko takang si opisina, si buong naga, si may mga need pa ng Jetmatic para may foresight kita how much more do we need, how much money do we need, and how many more Jetmatic pumps do we need, di ba? Kasi bako man lang siyang new installation, so dapat na po profile ta din si for repair and then for maintenance. Kasi baka tapos na kita duman sa new installation, so dapat si budget ta for repair or maintenance na dapat. So siguro just for the guidance, Mr. Chair, sa opisina. Please take note, ito pong pigsabi ni Councilor Ryan Rendon. Okay? Next office. Since my presentation, ang SWMO, we proceed to SWMO. We request Engineer Joel Martin. Good morning po. Good morning, sir. And the honorable members of the Sanggunian. Si tapos na pong opisina, pwede naman ma-excuse. Thank you. Yes, sir. Yes, Engineer, please yes, proceed. Sir, opo. This is our 2028 finish lines presentation po, Mr. Chair. Next slide, please. This is concerning, Mr. Chair, our operations on garbage collection and disposal operations. Next slide, please. Kung hilingon ta po, igwa siyang, inipong sa left, upper right, upper left. Iyan po si area. Iyan po si new truck, bagong truck, number 56. Ini po si area 1. Actually, old CBD area po ini. Si commercial establishment sa old CBD area, Tabuco and other commercial areas. Ang schedule po is 4 to 2 a.m. 4 p.m. to 2 a.m. And the next line is area 2A. Old truck po ini. Piglalagan mi lang po ng emphasis because old truck, gustong sabihin po, medyo nagra-route na. Bagong Bayan Sur, Bagong Bayan Norte, Calawag, Jacob Street, USI, Ateneo, 4 a.m. to 2 p.m. po ini. And the next line is Area 2B, Old Truck, number 49, Sadit po ini, Libuton area, Bagong Bayan Sur, Kiburak, Abella, ayan po si area, coverage. And nagbupon po siya 4 a.m. to 2 p.m. Area 3 is New Truck, bago pong truck ini, number 62, Concepcion area, Grande and part of Del Rosario and each subdivisions. Napon man po ini 4 o'clock to 2 p.m. Next slide please. Area 4, ini po si Deangdang area, bago po ining truck. Tinago, Panganiban, City Hall, Magsaysay, palibot po ang City Hall, 4 a.m. to 2 p.m. Area 5 po is New Truck, Santa Cruz area, Pambanggi po ini, San Francisco, Peña Francia, Magsaysay, portion Cambalatas, 4 p.m. and 2 a.m. Area 6 po ini, next line, Area 6, number 38, Old Dump Truck po ini, CBD 1 area, Pambanggi po ini, ay Pangaldaw po ini, Cathedral portion, Centro Abella, J. Hernandez, 4 a.m. to 2 p.m. po ini. Area 7 is truck number 54. Old truck man po giraray ini. Mabol, Triangulo, Tabuco, Lerma, and Coliseum. Nagpupun po ini alas 4, abot alas 2 ng hapon. Next slide please. Area 8 is old truck number 37. Kuyan po ini Upper Barangay, Pacul, and its commercial districts, Carolina, Panikwason, San Isidro. Nagpupun man po ini 4 a.m. to 2 p.m.
Area 9 is new truck, number 64. Nagpupuon po ini Balatas area, Kararayan, Concepcion, Pequeña portion po ini, Naga City General Hospital, Naga City Science High School area. Nagpupuon man po ini 4 a.m. to 2 p.m. Area 10 is old truck, truck number 55, San Felipe area, subdivisions, Peña Francia area and its commercial districts. Nagpupuon man po ini 4 a.m. to 2 p.m. Area 11 is new truck number 64, Del Rosario area, Camellia, mga subdivisions po ini, Mr. Chair. Nagupon po ini 4 a.m. to 2 p.m. Next slide, please. Area 12 po, nasa baba lang, ini po, bako na sa ang propose, kundi existing na po ini, ang hinahakot na po kanis yung mga subdivisions. Naga City Subdivision, Sabella, Deca, Karangahan, Clopa, and St. James. Napon man po ini 6 a.m. to 5 p.m. Area 13, propose po ini, night shift. Ang purpose kaya ni Mr. Chair, bawasan po si basura sa Aldao. Ini po kaya si mga main streets po, ini mga main roads. Diversion Road area, Concepcion Pequeña, Concepcion Grande, Panganiban, Rotonda, Magsaysay, Libuton area, Balatas Road, pasiring na po ini sanitary landfill. Ulitin to lang, Mr. Chair, si purpose po kani, bawasan si basura on a daytime. Kaya po ini po 6 p.m. to 3 a.m. ang area. Area 14 is track number 58. Subdivision po ini. Proposal man po ini para lang po maantabayan ta. Ini po bagang frequent na reklamo sa may partikang Concepcion area. Villa Corazon, Villa Grande Homes, Romaida Village, Arepola. Kuya na po ini. Proposal ta po ini. Area 15 is split clearing. Existing na po ini, Mr. Chair. Monday, Area 2, iyon na po ito nakalaag duman na schedule. Iyon na po yung sinagaharakot kasi mga ragpa, mga tree trimmings, mga debris, construction debris, sinda po sinagahakot. Area 16 proposal po ini, medical waste collection or special waste. Mapoon pa lang ini, Mr. Chair, apan na purchase po siguro kan si customized truck, hauling truck. Ini po ang iki-cater man kaini si mga subdivision sa mga hospitals ta. Mortuaries, veterinary clinics na nagdadakol na po, optical clinics, dental, and some other medical clinics. For your information, Mr. Chair, ang basura ta po bagangon yan, medical waste, hali po sa halos mga 250 kilos lang, ngunyan po inaabot ng 1 ton ang sa tuya pong hinahakot na basura. Actually po, ang pinakadakula pong waste generation record na po, hali po sa Bicol Medical Center. Area 17 po, new proposal ini. Actually, iguana po, may naghahakot na kita sa railroad area, railroad garbage collection. Ang proposal nila po digdi, mabaguhan si Skates. Kaya po by January 2026, magibo po kami ng sadiriming Skates. Tama na po sa paghakot kasi sa tuyang mga railroad garbage waste generated. Next slide, please. Ini lang po, Mr. Chair, sinasabi ming pangangai po. Ang existing ta po, iguana kita ng 6 units brand new dump trucks, 4 units na mga old trucks, 2 units po na old mini dump trucks, 1 unit garbage collection skates, luma na po yan, dapat po maribayan na. 1 unit old backhoe loader na dapat po maribayan naman. Running for 11 to 12 years na po siya. 1 unit old grader po, 1978 pa po ini, kaya po maribayan naman. Pero pwede pang i-repair. 1 unit old excavator, ini po 11 years naman, running 11 years. 2 units brand new skid steer, bago po ini, dahil pa ninasan taon. And 1 unit backhoe loader, bago po ini, dahil pa na 1 year. Ngunyan si proposal ta po, Mr. Chair, if you will see, taon-taon po ang proposal ta, 4 na units na brand new trucks na. Kuta. Kung mangyayari po, 2026, 4 man na brand new units kutang dump trucks, maya po idining compactor. 2 units brand new garbage truck by 2027.
4 units brand new garbage truck po for 2028. Pero ang pigsasabi po ni Mayor Lenny na igwang madunar ng 2 units compactors by January 2026. Pigahalat mi po ito, nag-ulay na po kami. And si deployment po kani after our accumulation kan si brand new units, igwa na po tuloy siya ng assignment. And ang proposal ta po, simpre si baagong skates para po sa sa railroad garbage collection. Ini pong long arm amphibious excavator na dapat po kay po hanta talaga ini. Si experience ta po duman sa bagyong Christine. And 1 unit, bako siyang payloader, 1 unit na bulldozer po. Nakaipuanta naman pong i-replace because ang bulldozer ta po running for 11 years naman. Ngunyan, Mr. Chair, pigihiling mi po, sa pag-expand mi po ni mga areas, apat na area po ini ang i-expand mi, kaipuhan mi po ng additional na mga job order personnel para po sa operations. Kaya po inibami na po yan duman sa mga proposed na kaipuhan mi pong ilaag. Arami po na may problema sa budget, but ang importante lang po siguro sa planning by next year, baka mangyari na. So, ini po, Mr. Chair, sinasabi mi po na 2028 finish line activity para po sa Solid Waste Management Office. Maray naga po, Mr. Chair. Thank you, Engineer Joel. Before we proceed, we acknowledge the presence of Councilor Nathan Serio, and may I request to Engineer Herlin a copy for Councilor Serio. Questions from the members of the committee? Sir Nono. Mr. Chair, thank you very much, Mr. Chair. Every year, problem ng SWMO, 1, equipment, and second, the personnel. Tapos, coupled with or equal to the sa nangyayari sa Tuya relative to the environment, no? Nagdadako lang basura, etc., something like that. Ang question ko, Mr. Chair, again, with the number of priority projects, PPAs, no? Equal to the budget, pero it seems kulang na kulang ang budget, nagluluwas. Kulang na kulang ang budget sa mga priorities para ma-achieve kasi every year or every day nagdadakol. Case in point, Mr. Chair, parang feeling ko sa kuya, ang medical waste talaga, may separate na garbage, ano lang yan, truck yan. Then pwedeng, after na may dispose mo si medical waste, i-turn mo siya into a truck for maghakot ng ibang basura, something like that. And the personnel itself has to be, kumbaga, protected man. Dapat may special equipment man sila handling yung mga medical waste na iniyo. No? The one case in point. So, ang question ko relative to this, Mr. Chair, is that how confident is the SWMO na itong sinasabing 28 finish line is a future? Na future-proof na po ba ang pagplano ka iniyong budget na niyo, kaning mga AIPs na niyo, kaning mga request na niyo? Meaning to say, future-proof na kumbaga na i-visualize ta ba iniyo na given all these requests also, kaya ta ba ning masimbagan later on ang mga pangangaipo relative to the department's mandate po? Mr. Engineer Chair. Martin. Opo, Mr. Chair. Ini pong proposal mi haloy mi na po ini pighihiling. Bako na lang po nga ni garong pangiturugan ini. Tapirang bisis mi na po pinangiturugan ini. Ang hinihiling mi lang po digdi si kakayahan po kan city. Ever since po araman paganindo po, every budget hearing yaon po kami. And pinapaliwanag mi po si pagkukulang asin si pangangaipo po kan sa muyang opisina. So ini po sabi ko nga ni masasakitan po talaga kami given the fact na talagang kulang man po si budget, but we have other remedies for the accumulation of the requests. Inot na inot po dyan, nagkaulin na po kami ni Mayor Lenny. Kung natandaan na po, may mga 7 baga kitang dump trucks na pigtaw sa barangay. Si proposal po kayo ito, bako sana po ini mga brand new units na 4 na unit per year.
kundi po sa ngunyan, iguana po baga si Pito na tinauta. Si pag-ulay mi po during calamities and during activities, may mga okasyon po. So, Subliong kan City, si pitong mini dump trucks kang barangay. City po o si SWMO ang makrudo. Iyo po ang masweldo duman sa personnel na kaipuhan kung makulang po ang tao. Inibami na po yan sa budget mi. Arami po na para lang mangyari kaipuhan mi po advance naman kami. Kaya po si personnel na gagamitin sa barangay, kung gagamitin mi po si truck, nakabudget na po ngayon na 2026. Para lang po ma-realize ito pong pagkukulang kang SWMO pag-abot po duman sa garbage collection and disposal activity. Saro pa po, itong sa medical waste, sabi ko nga po, baga naglalangkaw na po ang waste generation sa medical. Gusto pong sabihin, ang basihan mi po kaya kayo ni records, sigwa po kaming logbook, ang gabos pong hospital, may pitok po kitang hospital na kaulay-ulay mimpirmi, na sindaman po talaga namumroblema kung paano ninda i-dispose sa indang mga medical waste. Because according po duman sa Republic Act 9003, binabawalan po ang local government na maghakot kan si mga medical waste unless kuyan siya, granted ding license. So, yaon na po kita duman. Ang mayo na lang po sa mga resources, igwa na po kaming plano para sa babakalon na customized garbage, medical waste collection trucks, igwa na po. Nakaready na po si proposal. Si system management po nakaready na. Ang kaipuhan mi na lang po si unit, mabakal. As in, makakaulay na po ko ta, Mr. Chair. Ito pong proponent na pwede pong maglaag kan si medical waste processing facility hindi po sa Naga. Because igwa na po kita ng lote para dyan. 2,000 square meter po area, nayaw na po sa sanitary landfill 6 years ago. Yaw na po siya naka-ready. Kaya po kami man, Mr. Chair, pigsasabi po, sobra na po kami sa pangiturog. Ang kaipuhan mi po, realidad na. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Engineer Martin. Baka pagtuturog mo, yun yung nasa isip mo. Anyway, sige po. Sir Nono. With due respect kay Councilor Nathan, ano kaya? And sir, ang generation of medical waste on the average, kasi daily ang nahihiling kong generation mo, di ba? Yes, Parang karoon nakalagay. Propose pa lang po, di ba? Parang propose siya. Tama ba? Arin, sir. Arin po. Yung oras kang paghakot is from what time? Kang medical waste? Sa medical waste po, dapat po mga 8 to 5. 8 to 5. Pero on the average, ang daily na na-degenerate or nahahakot is ano ang perang sabi mo tons, how many tons are being collected? Sa ngunyan po, sala po nga sabi kong 1 ton, 1.6, almost 2 tons na po kita ngunyan na taon. And necessaryo na po talaga, Mr. Chair, na makabakal na po kita. Daily po yan. Daily po. Daily. 2 tons sa Yun medical po. waste. Ang BMC lang, 800 kilos na po siya daily. Well, nagdidepende po yan sa garuman season. Pag medyo dakol po ang naghihilang man, dakol man po talaga ang waste generation. Pero, po, yes, sir. Yes, saan po siya, sir, piglalaag sa tuyang sanitary landfill? Ikaw bang separate na, siya? Separate na area na yes, concealed, Opo. may etc. Iba po kita ng existing ng medical waste vault sa sanitary landfill, nilaag na po ito. But we only cater, si Sadirita po, si hospital ta lang, saka po siya hali sa agriculture, na ito po bagang mga dangerous chemicals. Pagsunod po duman sa Republic Act 6969 na nagbabawal po. Pero po itong paghakot ka mga basura, hali po sa mga hospitals, ongoing pa po si pakiulay ta sa DNR, saka sa DOH, natawanan po kita ng license to collect. But ang sinasabi po kan DNR, saka po kan DOH, kan Department of Health, mag-secure na muna po kita ng resources. Ito pong medical waste collection trucks. Kaya po naka-ready kami gayan. Nasa papel, pero po talagang dahil pa pwede.
Thank you, Sir Nono. Engineer Martin, nabanggitan no po na ang medical waste naabot na ngunyan 2 tons daily. Almost. Ito pong MSW ta. Ang MSW, ang solid waste management, waste generation na po 170 tons na. Hali Daily. po sa 94 tons. 6 years ago, ngunyan Yeah. po 170 tons per day. So itong dating 100, ngunyan 170. 170 na po siya. Po. Okay. Any question? Miss BJ? Hello. Mr. Chair, concern ko lang po ini yung medyo dakulon po kaya si job order. Ugwa na po digding mga more than 10 years na employees na pwedeng nang siguro ma-convert sir duman sa casual para at least ugwa po sindang benefits and protected din sinda. Yung mga hazard pay, yung mga ganun po. Kasi I believe yung job order wala pong mga hazard pay. Diba po? Baka po ugwa ng mga more than 10 years na pwede nang maging casual. Yes po, Mr. Chair. Ang totoo po, nagkakapira na kaming letter sa satuya pong alkalde. Actually po, sinakaagi pa kay Congressman Nelson, igwa na po kita ng mga several letters, follow up. And may nagkakapira naman po kitang letter kay Mayor Lenny. And very affirmative po ang sabi ni Mayor Lenny. Magsurat siya, nagsurat na po kita. Actually po, itong benepisyo pong dagdag sa satuyang mga job orders, ang hinahagad na po additional 60 pesos per day. Maliban po duman sa sinisweldo ninda. Ang purpose po kaya nakalantad sinda duman sa dakulang kompromiso po pag-abot sa health. So, ang 60 pesos per day po na dagdag sa dakulang bagay po sa inda. And Mr. Chair, idagdag ko na po. Itong pigahagad actually may proposal na po kami duman sa Magna Carta for Environment Workers. Ang sabi po ni Ma'am Lenny, local version mo na kan City Hall. So, naghahalat po kami kayan. And pigahalat mi po si resulta because ang mga empleyado ta po si mga job orders ta po, iyo po sinda si direct na nagkakamati kan si problema po sa paghandle kan basura. Just imagine, Mr. Chair, ngunyan ko na lang po, uutron ko po ini. Ang allowable lang po sa mo ng mga hand gloves. 2 padis lang, Mr. Chair, per week. And it should be per day. Medyo may kadikit pong problema. So, sinabi ta po yan kay Mayor Lenny, pero naiintindihan mi po na talagang may kakulangan man sa budget. So, ang instruction ta po sa mga tao pag nagamit po, it should be every day, si ginamit kasuugma, labahan na kasuugma pa. Pag turog niya, bago siya magturog, labahan niya na nga magamit the next day. Igwa po sindang allowable na 2 pairs na pwedeng gamiton. Yes, sir. Paramintras na nagbabalad-balad kan sinilabahan na guwantes. And that is one example po, Mr. Chair, na very concerned ang opisina and the office of the mayor para po sa kamugtakan ka mga empleyado. So, pertaining po duman sa personnel, may 38 casual. Out of 38 casual, pira na po digdi ang more than 10 years. Saro lang po sinag-qualify po. Awan lang. Saro lang po. Sa 215 job order, pira na po ang more than 5 years. Halo 75% po kaya dapat po ikaswal naman. Ma-request ako sa HR copy kang list of casual and job order employee of SWMO. Sir, itong request mong 60 additional, sa job order lang ito? Job order lang po. Garbage collection lang, Mr. Chair. Not all. Day po, Gabos. Mga pira daw iyan. Mga kuyan lang po ini. Ma-figure out lang. Siguro po mga 200 personnel. 200 personnel times ining additional 60. Ang iba po kaya Mr. Chair, Parasigid man po. Si Parasigid nga siguro tama naman kita sa Parasigid. Tapos si proposal po sa Parasigid, 40 pesos man kuta.
Sige. Nadagdag sa per day ninda. Kaya lang po, mas gusto mi po na mainot ko na itong 60 pesos para po sa garbage collection. Si mga job orders na naman po. 200. Mga 200 Mga 200 personnel po. Sige. Sir, si kanabagang sabing ma-retire ka, pirang taon pa? Abo pa po ni Ma'am Lenny. Kaya nga, pirang taon. 63 na po ako, Mr. Chair. Baka sa imo next tong, year, 64 na po ako. Baka next year na po. kaya nga, baka sa imo tong finish line. Isay po ang next in rank sa imo, Si Architect Mamansan po. architect mo man. Sige. Councilor Jess? Sabi ni Honorable Baldemoro, digdi sa job order na 250, pero po digdi yung ang qualified na for casual. 75% po garo ang estimate me. Mga haraluyan na po yan, Mr. Chair. Yun po. Kasi di ba dati, ikaw kitang problema sa personnel na mga nagkukolekta kang basura Opo. na dahil nagtataragal. Di po talaga natagal. So, saro yan sa paagi na ma-hold ta sinda kung makasual sinda. Yes, Mr. Chair. And then, in the meantime, ang remedy na pigahagad mo, at least madagdagan silang 60 pesos Opo. per day. Opo. Si compensation lang po yan para po sa direct handling nindakan si kompromiso po na gibukan sa paghakot akang basura. Di pa po siya nakabalidig di sa budget Day pa po, Mr. percentage Chair. ng Pero pig-propose mo po yan during the budget deliberation, Attorney Abby, Engineer Abby. But arami man po, naintindihan mo, Mr. Chair, na talagang kadakol man mas importante. Sige po. Pagtuwangan po kang committee na mahanapan ng pondo, taarami mo po ang urgency saka need ka yung mga personnel na madagdagan talaga. I-request sa City Budget Office to compute for this 200 personnel times 60 daily. Magkaigwa lang kitang figure kung gurano ini. Councilor Jess? That's all, Thank you, Mr. Chair. Engineer Martin, regarding digdi sa request nindo, additional 4 units open dump truck. Sa kunya na next year, pira itong may nakatagaman na ba for next year na dump truck sa Indo? Nababakalon? Medyo makamundo yan, Mr. Chair. Tamay po nga kami sa capital outlay. Okay. Pero ito pong sinasabi ni Mayor Lenny na may maabot na 2 compactor trucks. Inaasahan mo po ito. Okay. So, next year, mayong nakalaag na Mayroon truck. pong pambakal, tamayo po kami capital outlay. How much, engineer, ang sarong truck? 5.4 million po, open dump truck. But supposed to be, Mr. Chair. Sige po. Pagsunod po naman, Mr. Chair, sa Republic Act 9003, Yeah. bako pong open dump truck ang necessary. Ang kaipuhan ta po, garbage compactors, which is, iyan po sinaka-specify technically para po sa operation kang garbage hauling and disposal sa mga cities na Kaya lang, ang request ba ganito open dump truck? mayo po kayang maginimo, Mr. Chair, ang compactor po is 15 million ang saro. 15. 1.5 po. Ang compactor. Igong mas barato, China. Ang totoo kayo, Mr. Chair, we resulted to China branch. Ito yun ko yan. Yan sinasabi mo, engineer. Itong iguana kita kayang kadto. Itong pag linaag mo, naikot. Yes, sir. Si Pagpuon mi po, Yeah. 1992. Si Secretary Jess pa po ang Kaya nga gangka ito. okay. So, kung di man kaya ka ito, at least open dump truck. Ano. Yes, sir. Ini pong propose Magna Carta for Environmental Workers. Opo. May draft na kamong ordinance kayo ni? Iguana po, Mr. Chair. Pa-submit na lang sa MOYA. Yes, sir. Pagtarabangan ming maipasa. Opo. Thank you, Mr. Chair. Okay. Any other, saro na lang, sa Indo pa ba ang special concern? O yaon pa ba ang special concern office? Yaon pa po. Okay. Yaon sa mo. Actually, Mr. Chair, iyan po sinagpalangkaw kan si budget sa MOE because nadagdagan po kami from 3.5 million to 7 million. May breakdown na po kang mga tatrabaho nindo? Iyan po kaya sa special concerns. Diba, naintindihan ko po. Saro man ako sa siging request dyan sa Indo. May breakdown na ba o lump sum pa lang siya ngunyan? Lump sum pa po siya. Okay. Yeah. Dahil iyan man po yan. Itong mga immediate na request po. Iya po, immediate na mga request. So, at least po may 7 million na allocation Yes. para sa mga.
Councilor Nathan Serio and sunod Miss BJ. Thank you, Mr. Chair. Just comment. Sa tahaw kan inagrangay kang suamo. Haloy ko na nadadangog every year, pero dangog sa radyo. Nine sa kumayo sa City Hall, nakadangog ko na naman. And prior to that, tigtataram na diyan talagang kulang. Kulang sa equipment, trucks, o nakargahan kang basura, pagkatapos personahe. Pero sa tahaw kaya, nangingiturugan po ang suamo na padagos mag-ibunin daan sa indang mandato, nangingiturog gamit may tao, kay puwan nidang tao, may tao kang administrasyon. Lugod sa paagi kang representante kang budget office, masimbaganta ini. Taang labi ka importante surog sa sinabi man ni Consyal Jesse. Labi ka importante ang kalinigan kang naga. Mahalaga yan sa pangaran kang naga, ang kalinigan, at sa attraction kang naga, para magdirigdi si mga investor. Mahalaga man yan sa pagprotehir kan maray na pangaran kang naga. Takon maati ang lugar, kadakol krimen nangyayari, nahiling tiyan sa mga pelikula. Pati sa actual na kwandig di sa naga kadtukan mati. Mga lugar-lugar, yaon si mga krimen, kung ano si mga illegal, yaraon yan dyan. Kaya importante ang papel na pinaggagampanan man kang suamo. Lugod, ining mga pangaturugan na ini, dahil maging bangungot sa administrasyon ni Ma'am Lenny. And kabalik kita dyan sa maturuang-tuwang para ma-address ining bagay na ini. Kundi kadakol na nakalista. Kadakol na trucks, tapos na-mentionar pa ining medical waste collection truck. Dahil ko pa ito nahiling sa listahan dyan na pig-present sa bago. Igwa pa palan. Ang pakiulay ko lang, arin dyan sa mga nakarelistang iyan, so, labi ka-importante na non-negotiable sa presenting panahon. Arin yan, so pwede makahalat-halat pa. Taday, araw kang inako tanangani, anako man kang happy kang suamo, may limitasyon an sa tuyang kakayahan na pag-address ka di gabos. Bako sa naman suamo nangangaipo, ang ibang opisina, igwa man mga pangangaipo. Arin dyan sa kadakol-dakol na yan, an pwedeng makapaghalat-halat pa. Arin si immediate na ang pangangaipo, urgent. Tangarig, pasil man sa tuya ang pagdesisyon, pasil man sa executive, sa budget office, paghanap ng kwarta ini, hanapan ko na ng kwartang ini. Tabasan ko digdi ko ilaag, tangarig, mamantirir ang kalinigan kang naga. Okay. Thank you, Councilor Serio. So, mahagad kami, engineer, itong list na by priority. Yes, sir. Recommendation po. Thank you, Mr. Chair. Miss BJ, sunod si Engineer Abe. Thank you, Mr. Chair. Personally, sir, talagang ano ko ang SWMO kasi talagang matibay po talaga. After the parades, after the procession, pang 5 minutes, malinig na. So I think it's just right na we also consider the welfare of its people, the employees. Naging basehan ko lang po talaga kay sir si mga garbage people sa Japan na malilinig talaga. Even the trucks, malinig talaga. Aside from the gloves, Sir Engineer Martin, may na po bang dapat pigpo-provide sa employees like si boots, yung outfit, kung may hat or something, or talagang si gloves lang po si kaya? Actually po, Mr. Chair, standard po yan. Ang apod mi po kaya protective personal clothing. Saro po dyan, si gloves sana. Because nahihiling po siya pa nagtatrabaho sinde. Iyan si pinaka-noticeable. Number 2, si paggamit po kasi face mask. Although may face mask po kami, kung di nakiulay si mga tao na daron na pupuot sa pagtrabaho, nagdadardalagan po sinde. 8 hours na dardalagan po yan. Kaya importante po si medyo hubin dyan, saka physically fit. Day po kitang gayo nag-i-stricto kan si face mask. But ang ini-strictuan ta po, si gloves. Kapag iyan pong gloves na wara, pag nagkakan po yan, medyo nalilingaw maghanaw,
ang dalagan po kayan sa hawak ta. Ang kasunod po kayang pag-absent, ta kung may namamati na. So, ang importante po si hand gloves and of course, ito pong rubber boots. Ang rubber boots po, may kuyang man kita, consideration, magabat po ang rubber boots eh. Pero ang hinahagad ta lang po, kung dahil ka mo naka-rubber boots, dapat naka-rubber shoes. Tangani po na mas magian, kung arin po ang mas convenient sa enda. And, Mr. Chair, equally important po ito. Si protective clothing, equally important po ito sa paghanap kang quality kang trabaho na hinahagad po sa SWM. Follow up lang po. How about po si insurance? I understand na si Nasilgaya po kaya may insurance for employees, pero for permanent and casual only. How about for the JOs po? Mahayo pa po, Mr. Che. That is why sa po yan, duman sa inahagad na pong Magna Carta po ng environment workers na ang pagpupunan po kayan kita sa syudad ng Naga, kita po ang pinaka-primero kayan pag nangyari po yan. Okay. Sir, itong proposal mong expansion for the new area, may truck na ito and personnel? Or just a proposal lang ito? Proposal pa lang po, Mr. Chair, because necessary na po. Sinasabi ta po nga ni, si dating waste generation is 94 tons per day, 6 years ago. Pero ngunyan po at present, 170 tons na po siya. Pwede pong the next year, baka 200 na siya. Dakulaan na pong maraya ang expansion kan sa tuyang commercialization. Dakulo na po, kita na po ang sentro kang Kamsur kung bako sintirong Bicol, pagabot po sa economics. Kaya dakulaan na po talaga si migration, efficiency ta, and si business expansion. So sa araw po kayo na paagi, ang hinihiling mi po kayo ni, paano may maikikater si waste generation per day sa commercial. Number 2, paano may man po maikikater si medical waste generation per day na nagdadakol naman po, simple po, nagdadakol ang population, nagdadakol man po si mga pasyente sa hospital. Por dahil po siyan sa full commercialization and so para ma-realize iniyo, need pa ninduning apat na truck and personnel. Sa sarong truck po, pirang personnel ang kaipuhan? Ang standard po kung open dam trucks. 1 driver, 5 personnel. Opo. Tapos yung nagdi-day off. Kuyan po yan. 7 days ang garbage collection ta. Pero kung gusto ta po na makatipid-tipid, ginigibumi lang po yan 5 days. Ngani pong pagdi-day off sa Rabay Sinda. Pero may mga necessity po na kaipuhan, lalo na po sa paghakot kaining medical waste, ang nakaprogram lang kayan, Mr. Chair, 5 days a week. Pero kung nagdadakol na po ang waste generation ta sa medical, siguro po madeli na kita. Sige. Okay. Thank you, Engineer. Engineer Abby? Kaibanan po ako permi ni Engineer Martin sa kampanya laban digdi po sa nagdadakol na basura. Aram po yan ni Engineer Martin ever since. Gusto ko lang pong i-reiterate itong nakalaag po sa RA 9003 na kaipuhan ta pong maging functional ang satuyang mga material recovery facility. Kasi sa satuya pong RA 9003, nakalaag po dyan, ang landfill po, apunan po yan kantong mga residual waste. So, igo po kitang duwa pa, si biodegradable saka si non-biodegradable na nababanga din po sa recyclable saka non-recyclable. Ang material recovery facility po, according sa RA 9003, yaon po iniyo sa mga barangay. So, ngunyan po, igo kita supposed to be dapat ng 27 na barangay na dapat ay nagre-recover ng mga waste. Si solid po, pwede siyang maging fertilizer, pwede din po si mga recyclable, imbis na si mga, ang harong mika po, medyo harani digdiyo sa may Balatas. Ano po, grabe po dyan ang mga scavenging, ano po na nangyayari. Si dam site na po, supposed to be sarado na, under rehabilitation na, pero itong kataraid po na mga, mga junk shop, iyo po, pa din po siya, nagmumukha pa din po siya na open dam site. So siguro po, gibuhuntang mas functional. Igwa na po kita dati pa ng mga ordinances, digdiyo sa solid waste management. Baka po, pwede po akong maka-request sa tuyang
sanggunian na magkaigwa kita giraray po ning para sa strict implementation kang material recovery facility. Makakatabang po ini para ining mga waste generated na nagdadakula na maray, mainaan po. Dapat po si landfill ta, residual lang ang yaon duman. Plus si medical waste tangon yan. Kasi po, di ba po, Engineer Martin, nagsasadit na siya. So, si mga tao, kay puhan din ng magkaigwa na din po ning disiplina sa kada saro po na dain na po mag-generate ng waste ning arog katong kadakol. So, baka kay puhanta din po ulit mag-ibo ning mga ordinances para po sa minimizing the waste generation. Para po ining mga problemang arog gani, baka po sa mga sunod na taon magparadarakol pa ang trakta kung igwang pondo, mayo man ngani. Pero si waste po dapat nating kukolekta. Dapat po ito ay naiinaan. Day po dapat ito nagdadakol. Iyan lang po. Thank you po. Thank you, Engineer Abe. Engineer Martin. Mr. Chair, inline po sa sinasabi ni Engineer Abe, we have already submitted the proposal establishing po the Waste Diversion Technology Center. Yaon po sa kay Councilor Albios, pero may mga kadikit pa po kaming hinigibo. Ang purpose po kasi proposed ordinance, ito pong Waste Diversion Technology Center Ordinance. Mapakaray na po si Kuyanta. Mapakaray na po si ano siya punta ka si Waste Diversion Technology ta. Out of 170, 64% po kaya nadadiverta na. Ang gusto pong sabihin, kung resibo po, igwa na kitang ipapahiling na resibo, actually sa atubangan po kang Solid Waste Management Office sa Diversion Road, igwa na po kita rin Waste Diversion Technology Center na nakalaag na po duman. Pigko-convert po si gabus na klase ng basura na pwede ta pang makua. Halimbawa po, mga waste tarpaulins, ginigibot na pong fashion bags, together with used clothing na nagagamit na po sa ngunyan. Tiratao mi lang pong libre, ang recovery mi lang po si torsidong binakal mi sa kasi ibang klasikang materyales. But may mga customers na po kita na nagduduman, nag-a-avail po kasi programa ta. Sarong importanteng bagay. But ang pigihiling mi po, kung paano mi na po ma-realize fully ito pong Waste Diversion Technology Center. Igwa na pong proposal na isubmit na po sa sanggunian. Siguro refinement lang po ito. Si ulay may po ni Councilor Albios, Your Honor, na siguro kadikit pang refinement may mga makinarya po na kaipuhan duman sa implementation. And of course, training kang personnels para po maging successful si Technology Center na pighahasita po sa kanyan. Thank you, Engineer Martin. Councilor Ryan. We share the same sentiment with all the needs of the Office of the Solid Waste Management. With what Engineer Martin told us, just for that's why, Mr. Chair, we welcome the initiative of the committee, the Honorable Committee, to sponsor the Magna Carta for environment or garbage workers, because in as much as we want to give hazard pay this time, we do not have basis for such giving, Mr. Chair. And also with the request of Ms. BJ for the job order to become casual now, I understand that we are at 44.28 PS mark for next year, excess of 10 million. So probably we could have strategy on how we will be able to accommodate exemplary or qualified job order to become casual, Mr. Chair. And also, we have been experiencing si problema po duman sa pagkolekta ng basura. So, nahihiling man yan. In fact, maski sa may naga-up, iyo din si mga problema. Pero we have to recall, we have to remember, there was a study na dapat, siguro even during the time of Mayor Jesse Robredo, na dapat year in, year out, or each year, dapat nagbabakal kitang apat na garbage truck. Pero napundo po ini 2019. And the only time na nagbakal kita in the recent past, 2024. So kaipuhan ta po maghabol. And true enough, in the next budget cycle, mayo po ning fund for the purpose.
pero the city mayor assures na she will put all efforts to source funds from private institution to complete the four needed garbage truck or compactor. We have already, we will be receiving already 2 compactor trucks, Mr. Chair. In fact, we are just awaiting for them to come for the signing of the deed of donation. The Sangguniang Panglungsod already authorized the city mayor for the purpose. Thank you. Thank you, Councilor Rentoy. May iba pa po? Last na lang, Mr. Chair. Sir Habol Nono? lang. Just out of curiosity, Engineer Martin, out of 170 tons collected within the Naga City, how many tons are also collected from other municipalities na nakakalaog sa Naga? Si estimate we can, Mr. Chair, may mga billboard na po nga kami kayan. Sa ang mga boundarista, we account po at least 20 to 30% kang basura ta po sa Naga, hali po sa luwas kang Naga. Pigtutuyo po nindang ilaw using padjak and any other vehicles para lang po makater si basura ninda outside of Naga, pasirin po sa lawkang Naga. So 30% po. So Yes, sir. 30% of the 170 Yes, are sir. from other municipalities. Nakula po. Nakula talaga, Mr. Chair, kasi parang in a sense, a few years from now, yung sanitary landfill will be overwhelmed by this number of at si other municipalities will be mapapangirit kasi ang Nagang tapunan ninda ka basura. Sundan ko lang, Engineer Martin. From anong mga munisipyo yan? Kamaligan, Sikataraid ta po, Mr. Chair. Kamaligan, Kanakman, As far as Milaor, Daiman. San Fernando po, Yuman. Ayuman. Yuman po. Why not Ang Bonbon, Magaraw. Why not i-explore na lang? Pabayaron na lang sindang tipping fee. Depende po yan sa Indo, Mr. Chair, Kaya nga, saka sa executive. Oo. Pwede po. But let me remind you, Mr. Chair, na ang sanitary landfill ta po, may capacity sana. Iyo, naintindihan ta na, Yes, na kailang kung sige man lang kitang sige man lang kitang absorb, mas mari pabayaron ta na. Depende para po at least may income kita. Yes, sir. Diba? Sa Indo po Kung yan, Mr. 30 kung 30 tons a day ang 2,000 per tons po kita. Kung 2,000 base 2,000 pesos per ton. Si huritang pag-adal kang tipping fee 2,000 Pesos per ton. Digurano iyan 2,000 pesos times 30 tons a day. Di 600,000 ba? So magiging income. Di in a year makakatipon kitang pambakal nindong truck. Tama po, Mr. Chair. And sabi niyan po, bigkasabi na po, nakaipuhan na po maghanap ng another expansion para po sa satuyang sanitary landfill. Because po ang pag-secure kang si sanitary landfill expansion, it will take us at least 2 to 3 years. So, sa panahon pong ini, dapat naghahanap na po kita. May nag-i-introduce po baga ngunyan itong amigo ni Councilor Nathan, itong waste to energy. Ayo, baka po. Kung pag-abot lang ni Councilor Jude, ma-upload committee hearing kung posible man ito. Yes, sir. Dapat yaong kamo para Yes, sir. para maadalan ta ito. Councilor Nathan. Gusto kong i-confirm man si sinabi ni Engineer Martin na igwang mga tagaluwas kang Naga ang nag-aapon digdi sa to. Yaw ako sa bago kong istaran sa may inarkilahan na harong sa Concepcion Grande. Ang sabi kang neighbor ko ni Mrs. Manalang, sa inutan mi siguro 150 meters away, igwa itong naman talaga pig-designate nindo, may karatula, kuaning basura tipunan. Igwa nga dyan sir nag-aapon nga ning kuan, naka 4x4. Dahil may nga aram, dahil may bisto ba kung taga-digi subdivision. Naka 4x4 nga yan, banggi nga yan nag-aapon nga dyan. Kinaagan yan, kadakol na dyan, nakapatos nga yung basura. Kaya, igwa talaga mga naglalaog sa teritoryo kang Naga na nalaog lang digdi ang sarong katuyuhan. Iwalat sa laog kang Naga ang kuan. Anyway, yaon mga yan swamo. May gusto man nga si Engineer Martin sa kapag-iriba niya. Okay. Sige po, thank you Councilor Nathan. So i-remind ko lang po for the
SWMO, si list of equipment by priority, and also the drop of the Magna Carta. Opo. For the City Budget Office, si computation po katong request for 60 pesos additional allowance times 200 person, and also for the HR, the list of casual and job order employees. Thank you, Mr. Chair. Thank you, SWMO. We proceed to ENRO. Any questions from the members of the committee? ENRO, page 156. Baka na magkarong additional presentation? Mine. Okay. So, hapot na lang. Sir Nono? Hello. Yes, Mr. Chair. With the number of projects and PPAs na introduce, no, and related budget. Pero ano yung mga policies na kipuhan para at least ma-firm up ang mga projects or policies to protect environment? And secondly, how confident are we na despite of na nangyayari ngunyan sa in terms of our environment, no, relative to our environment, pagbaha, etc., something like that, how confident are we na yung mga projects, PPAs, and the budgets, may igwa kitang tamang tao, igong mga tamang equipment, at ma-achieve within the time frame, the timeline na PIGSECTA? Thank you. Yes. Mr. Chair, yun po duman sa policy. Igwa na po ang city environment ng mga policy with regards po sa environmental protection. Kaya po lang pong dagdagan dahil sa nagdadakula ang city. Igwa po kitang duwang proposal na ordinance na yon po kay Councilor Jess Albios. Ini po si handling kang grease trap waste, pati po si pagpa-implement kang environmental management plan sa mga establishment na nagre-require po ng building permit except sa mga housing project na saradit. So saro po yan sa mga policy hinihiling ta na kaipuan na ng city. Tangarig makasabay kita duman sa pagbabago, lalo-lalo na ngunya nakita saro sa mga pinaka-vulnerable pag-abot sa climate change. Igwa kitang mga polisiya asin programa na nakatutok sa pag-address kang problema sa climate change. Harap po kang more green space sa Naga, paglinig kang salog asin ng saro digdi si papadakul kang canopy or green space sa Upland Barangay. Tangarig mabawasan si pagbabaha asin pagtag-init, igwa kitang sufficienteng tubig na makukuha. Nanotaranta na dakol talagang kakulangan ko niyan sa tubig. Lalo pa kung magdagdag pa yung mga condo units na halos nagburtuaan, saro yan sa magiging critical na problema kang syudad, si supply kang tubig. Kaya saro yan sa inaadalanta na kung paano kita makakatabang para masustain si tubig dito sa Naga. So igwa pong pig-provide ng mga mapa ang MGB kung saan igwang mas dakol na tubig na makukuha. Ang saidang hinihiling, ini kayong kasentruhan, bastante ang tubig. Kaya lang dahil siya potable. So with the coordination with the MNWD, hihilingon ta kung pwedeng gamitin ini mga sources na ini para makuanin ng tubig. Pandua, pag-abot po naman sa samuyang kakayahan bilang opisina na imantider ang kapalibutan, igwa po kitang mga competent na tao, although kulang po yan, pero sa paagi po ng tamang estratehiya, magigibuhan ta pong paagi yan. Talagang kaipuan mi lang po talaga ng mga additional na equipment, saka dagdag na tao, dahil sa kakulangan po talaga ng halos ang samuya po kay mga personnel, halos bako pong mga eligible na tatao mag-encodes, mag-ibong report, sarap po sa mga problema mi. So overloaded po ang ibaming staff. Kaya po nag-hire kami ng 10 hali duman sa Metro Peso. Iyon lang po to sa tigahagad ming ma-absorb sindang as job order. Kaya saro po ito. Duman po sa kung kakayanon kang opisina, siguro po kakayanon dahil po suportado po kita sa tong alkalde. 100% po ang suporta sa tuya. Kaya sa hiling ko po, maaabot na po sa tuyang gustong mangyari sa 2028. Any other question from the members of the committee?
Councilor Jess. Thank you, Mr. Chair. Na-mention mo sa bago, Sir Marvin, na may pigre-request ka mong mga equipments. Ano tabi ito? Sarap po sa tigil request may is additional motorboat, service vehicle, pati po itong boom truck. Gulpi po ang request sa MUYA pag-abot po sa pruning as in maintenance po ka mga kahoy di sa syudad. So may gwa po kitang challenge kasakitan dahil po sa sasaro-saro po ang sa itong boom truck. Minsan inaabot po ng pirang bulan bago sila marespondihan. So iyo po yung saro sa mga kahagadan may na kung po pwedeng maski ba kung kunya na taon or sa mga masud na taon, matawan kami ng saro pang boom truck. Isa mo yung motorboat po, kang nakaaging bagyo, sad to say na narapak po siya, fiberglass po kaya ito. Kaya sa ngunyan, sasaro-saro na po si Satuyang motorboat. Ito pong motorboat na ito is donated pa po ni Councilor Simeon Adan. So haluyo na po siya. Iyo po ito sige nagamit mi ngunyan. Sige. Sa 2026 budget nindo, under sa capital outlay, you have 1.6 million. So, saan tabi ni gagamiton? Mabagal po kaming bagong service vehicle na gagamiton po sa pag-respond sa mga requests, acid inspection. Nasa 1.3 million po si Samoyang pinaproject na babakalon. And si matatada pong 300... Service vehicle, ano ang... ano lang sir, itong Tamaraw FX, pwede na garo yan. Yun yung si Pigihiling May, pwede siyang gamiton maski sa ano. Multipurpose vehicle po, pwedeng gamiton sa... Ining nakalagdig di sa budget nindo na 1.6. Yes po. Si matatada po dyan, babakalon meaning motorboat. How much itong cost katong sa Bimeco? 1.3. Before kay Councilor Jess, may inaproba na ba sa CDC itong sa boom truck? Sa inda ito? And motorboat? Kaya nga ni. Fireboat ito eh. Itong AIP lang. may pang allocation duman? Bakong budget na duman sa CDRRM o? So itong babakalo na baroto, bako sa inda, sa CDRRM mo. Okay, sige. Other questions? Okay na ako, Mr. Chair. Digdi sa casual employee nindo, pira ang more than 10 years. Anong po, sir? Nakabali na duman sa... So, may 6. Yun na po, sir. Sige. So, may anom na plantilla position for Enro? Mayo pa. Pero sa kabali sinda duman sa i-permanent mo niya yata ang December. Si ano na kang ano. Based digdi sa inaproban mi kasog maigwang 5. May 5 na available for Enro. Okay. Sige. Iba pa pong kahaputan for Enro? Duman itong mga additional request nindo, ining hiring of manpower, itong sinasabi mong 10 from Metro Peso, ano to, GIP? Ito pong expanded na itong employment system, po kayan. SPES? Oo. NSEP. Si local employment. Yes Okay. po. Tano pigre-request nindong i-transfer ang bike board to other office? Sarap po kayo sa nahihiling, Mr. ang ano, garo nature niya talaga. Dapat sa transport office po siya. Dahil may nahihiling ang relevance niya sa environment. Sige. Office. Baka i-request na lang sa executive Yes, na executive decision ng ang kuyang kain. Sige, sir. Okay. So, regarding duman sa request na boom truck, how much it cost yan? Nasa 6 million po yata si purchase kang GSD. So, and ang motorboat? Kaya po ang nasa 250,000. Metal boat lang. Igual naman po kaming makina, si Baroto lang po. Si Baroto lang? Apo. Okay. Sige.
Di pa ni kabali duman sa kabali man ini duman sa submitted AIP nindo. Yes po. Okay. Mayo lang budget. Igwa na po, ining 1.6 million po. Dahil ining manlip. Mayo pa po. Tapos mayo. ining boat. Mayo po. Dahil pa siya kabali sa sa budget ngunyan na taon. Pero kabali sa AIP. Yes po, piglaag bilang po. Okay. Thank you. Sir Nono. Hello. Yes, Mr. Chair. Inilan po sa pilot wastewater filtration system. 5 outlets. Ano siya? Yung 500,000 po is more on an equipment na babakalon for the filtration. Is, And ano anong siya, sir? areas po yung mga nakalaag na? Structure po siya, garo siya septic tank design na igong series of filter system na gagamiton. Puro po indigenous. Pinuna na po yan kang mariners, di sa part kang dinaga. So, i-replicate po siya. Kasi problema lang po kaya katong sa mariners, dahil po siya na sustaining tultul. Kaya hinihiling ming garo, effective man siya, na nasasara talaga si mga basura, pati po si tubig na gagayon ng kalidad. Okay. Tapos pag sara pa rin basura, hakot nindo, Hakoton tapos min na po. ano na. Dahil na po kita mahakot naman mismo sa salog. So, yun na ito sa magiging interceptor niya. Sa mga Okay. halik sa mga drainage. So 5 areas po siya, situated siya sa sa major outlets kung saan ang yaw ng ang ano kang tubig, no? Yes po. Yeah. Tapos Mr. Chair, ini yung air quality noise pollution, you have a budget of 100,000. Does it include also yung mga equipment na kaipuhan? Kasi po nagdadakulang sa tuyang mga nag-aaraging mga sasakyan sa Naga, no? Ang location kaniyo really have to be monitored in terms of sa air pollution, no? Kasi pero good thing naman na ngani ang iba nag-avail na kadto mga hybrid system na hybrid cars na nakakabawas, pero at the same time ang Naga is a major sabi nga ni Ken, dahil barato yung sasakyan, nakakabakal, kadakol nang naggagamit ng mga sasakyan. And I think very important na magagawa kita ng air pollution as well as noise pollution na na mga equipment para ma-monitor ang quality kang sa tuyang air and sa Naga, no? Ano po niyo mga perang equipment ini yung does it include the equipment or just the monitoring part lang, itong pag lang deploy lang ka mga tao? Sa po sa Hagad Bicota is si equipment nasa 1.5 million po si kantidad kayan. So day pa po siya nakaiba sa budget mo niya na taon. Pero hihingo kami pong makahagad sa national agency ng mga funding para diyan. Igwa man po mga available funding sa national government. Sa ngunyan po nakarelay kita duman sa air quality monitoring station kang DNR na yaon po sa Ateneo ngunyan. So siya po ang nagkukuagabos kang air quality status di sa Naga City. Pero po itong nasa Ateneo Dinaga is sarong part lang mako-cover mo kayo ito not the other areas na medyo congested. May radius po siya, sir, na 5 kilometer. 5 kilometers, Yes pero po. dakulang Naga. I mean, other areas, dahil man mako-cover gabos, no? Yes, sir. So baka Kaya pwedeng in the importante po future- itong equipment na ito. Tangarig talagang mahiling taang data. Apo, kasi iba yung data from land, middle, and the lowland areas. Yes po. Okay. May na po. Engineer Abby. Magaganda po lahat ng mga PPAs na nilist ng ENRO. Very responsive po sa current na problem natin sa environment, especially sa Naga City. Ito po ba, ang duration nito ay for 1 year only? Day po, for the entire 3 years po yan. Si iba kasi naging urulay ta katong pagplano ta. Pero magiging siya, for 3 years na activities. Na activity. Okay. May I suggest lang po na kasi kung yung ibang issue natin sa local government unit, mas madali po siyang i-measure yung nagiging impact kung positive or negative. Halimbawa, nag-purchase tayo ng truck, naging 100% completed siya kasi nakapag-purchase tayo. But for the environment na mga PPAs, ang hirap po i-measure, especially itong rehabilitation po natin
conservation and management ng Naga River. So may I suggest lang po sa Environment Office na baka pwede po each year magkaroon po tayo ng monitoring and evaluation if na-achieve po natin yung ating goals sa city environment, kasi medyo si environment nga po yung pinakamalaking problem pero hindi tangible, hindi nakikita. So baka po pwedeng makapag-suggest, especially yung ilalagay nating filtration system sa Naga River, tingnan natin kung talaga po ba ito ay nakakatulong. Ano po? So maybe mga baka din mga researches or mga monitoring and evaluation na practices. So para po sa next year na budgeting natin, if makita natin na may mga kulang pa doon, we can add budget po para doon. Yan lang po. Thank you po. Noted po. Sige. Pa-take note na lang, Marvin. Ano? Yes, sir. Okay? Kung may naman po, we go to, thank you, Marvin. Thank you, Mr. Chair. Enro. We go to Bemeco. We acknowledge Engineer Jarwin Evangelista. Questions from the committee. Pero bago yan, why yung Bemeco. Yeah, sa city budget, ano, duman sa anong apod kani, sa table of contents, pa-change ang building maintenance office to Bemeco. Ano, Bemeco na ang pangaran kang opisina, bako ng BMO. And also duman sa tanong may sindang personal schedule, may separate office na baga ang Bemeco. Suway na siya sa city administrator. Kung tama ako. Dahil pa, itong creation kang office kang Bemeco, ikaw na ba ang mga plantilla position? Hello. Good morning, Mr. Chair. Duman sa order mangyari sa city administrator. Pero nag-submit kami ng structural sa mayor's office and sa Sangguniang. Ang giramdam ko may ordinance na baga creating Bemeco. May mga plantilla position ito. Iyo po, pero day man baga to na ano. Nag-submit lang kami sa Sangguniang tapos na-approve si ordinance. So, sarong office na siya. Baga, gusto sabihin, may separate office na kuta ka mo. From BMO, ginibo na siyang Bemeco. Mayong di mayo siyang may creation na office pero mayong budget. So office lang ang pig-create. Okay, sige. Rename man lang kayo. Rename man lang kayo. So renaming lang kang office. Okay, sige. I-amend me na lang. Ano. Councilor Gale. Engineer, good morning po. Nawala si hapon po. Iniyo pong sa
buildings worth 4,100,000. Pareho po ini kaininyaon sa PPA nindo na civil works. Repair and maintenance lang po ini. Iyon na po ini. Although magkaiba po si amount. So, ano po, Engineer Tabi, ining nakalaag digdi yung, nasa repair and maintenance man po siya, worth 4.1 million. Mga ano po ini? Good morning. Iyon po ni si 4.1, iyon na po ni si mga ano na dapat ang i-repair na ano, si mga opisina na priority po baga ni Mayor si City Health, Science Centrum, Metro Peso. Dapat po taon yan, kaya lang mabaga pong budget, kaya tiglag ng budget for this next year. Ang kaya mi lang po, mga 3 offices lang po siguro, inaabot kami ng 2 to 3 months pag-repair ka, darakula man po kayo mga buildings. Pero sa assessment po, mga pirang opisina ang kaipuhan i-repair? Ang ano po, ang kasugan po ni Alkalde, gabos po dang mga opisina, i-repaint, i-repair, ano. Kaya, pero ini pong 4.1 for 3 offices lang po ini. Pwede pa pong madagdagan yan, almost ano man lang. Halos ang nangyayari po kaya, Mr. Chair, halos same man lang nagagamit, pintura, plywood, mga kahoy, same man lang, mga electrical. Kaya doon sa PPMP po halos ano man lang. Tapos ginibuan mi ng mga programs, halos kadirigit man lang po. Ano po tong priority offices na i-repair for the next year na na-include po sa budget? Ini po si sinabi ta si Science BSTC. Tapos ini pong City Health, DSWD, tapos City Agriculture. Pero may budget po yata for for bidding na po, kaya tong sa ang pinaka-priority po talaga ni Mayora is naman po sa City Bet, kaya lang may budget naman po. Tapos ini pong City Assessors, City Registrar's Office, may budget na rin yan na taon. Okay. Thank you po, Mr. Chair. Other question? So from 9.8, 18 million na kamo. So sapat naman garo. Dati naman may auto na pati kamo. Dati naman yan ang budget mi sa 16 million na kang bago mag-pandemic, kaya lang nagparababa dahil sa inflation baga na nakakad. Okay. May mabaka mong additional request na? Tigralaog mi na po, kaya Mr. Chair, duman sa PPMP may additional kaming request na 5 personnel na para sa civil works, kasi kulang man talaga kami sa civil works. Tapos ito pong for permanent position, kabali naman yata duman sa 10 years na 7 pong tao mi duman. Tapos at the same time po si mga tools and equipment na kaipuhan mi piglag mi na rin po, kaya duman sa budget ng PPMPs. Pero ang more than 10 years na empleyado mo? 7 po. 7. Opo. 7 po. Okay. May, although duman sa ordinance, may 3 lang na available. Pero 7 pala ang... Iyo po, ang nakabali mo na, kaya day po sarabay-sabay pag-explain kang baka si 4 po sa next batch po yata. Sige. May hapot pa po sa Miss BJ. Ini pong nakalaagdigding repair and maintenance of elevator and generator. Sakop na po kainiyo si mga medyo nasa outer part ng City Hall, si generator? Yes po. Igwa kitang pigme-maintainer na 5 generator. Lalo na si mga po bagayan, nakarelease na pati yan sa evacuation center. Santa Cruz, Coliseum, Pagcor, ining DSWD, tapos ining main building. Kabali na dyan si maintenance. Tapos yung sa elevator, 10,000 per month ang maintenance. Si po kaya, si offices like si Bantay Familia, si HSDO, si iba po kaya, na inaabot kang generator tadigdi sa main. I think it has been going on like for 2 years na po ata. Piglag mi kota yan sa PPMP na ma-additional po kataning
additional duwang generator na at least 150 kVA po duman sa right side and 150 kVA digdi sa left side. Kaya suddenly ay mamundo lang taday po pa tig ali sa budget. So sa ngunyan, anong mga opisina ang daikabali sa generator ta? Ang kabali lang po duman sa 50 kVA lang po kaya itong duman sa may DSWD. Ang kabali lang po duman is si DSWD tapos si dating Comsen. Tapos ngayon ilalawag mi po si buong Rocco Building duman si si HR. Ay dati nakakabali si HR pa rin sa main. Si Rocco Library, si IAS, si mga na duman sa laog. Si itong HSDO tapos HSDO day na po kaya to top 50 kVA. Metro Peso. May part lang po ka Metro Peso ang igwa si lang. Ang connect mi lang kay duman kailangan lang nila si opisina katong head tapos ilaw lang dahil kayang padalaga ng gabos. Pero Kasi itong mas bilog opisina. na RSR gabos, Pidaw, kaya. Gabos na duman. Tang pig-evaluate mi po kaya si si power consumption niya. Tang gamit mo lang katong sadit mo niyan si DSWD kaya na itong tong Rocco Building. Ito kang part kay ang Rocco Building arog kang HR and PSO naka-connect po yan digdi sa main generator. Ining Science Centrum. Ini pong Science Centrum dakula po kay ang load kayan. Nakalag mo niya na 50 kVA na transformer. Di ibig sabihin kay po ang taman na 50 kVA. Plus ini po kay City Health nagre-request sinda dati ginibuhan ko naman sinda kang program of works. Yung Science Centrum dahil siya kabali sa generator. Ining City Health tapos si man po yan ini po kaya may kanya-kanyang transformer yan dahil man kaya talaga nila nasa 150 man po yan City Health kabali na yung katarain niya. Kaya ining OSCA dahil din po. Kaya nga ni po si Dikita man ba mga gurang pati ang yaon diyan baka ibali na. Kaya po nga naglaglag po baon man ang load ka iyan. Ang first na sa first na itong submission kang mga PPAs, tigbali mi po talaga, naglag kaming 2 million para duman po sa balyo and 2 million para duman. Kaya lang, kulang si budget, kaya natanggal po ito sa Kaya lang ining mga pasyente sa City Health Office, siguro kaipuhan dyan, Oo. Si itong mga nasa rep na mga vaccine kaya. And idamay na ining OSCA mga magka-aratakyo niyan sa init mga yaon diyan sa OSCA. Okay, may iba pa po, may Miss BJ. Mr. Chair, I understand na ang BMO kabalins covered ninda ang city-owned buildings and facilities. I believe ang parking space po is a facility. Ini pong sa likod na digdi sa may Metro Peso, saka inidigdi po baga sa may RTC, baka po pwedeng maayos. Medyo hararom na po kaya, tas darakula siga po, medyo na ang mga gulong. Tas malabuyin pong maray. Sige po. Opo, panag-uuran. Thank you. Okay. Miss Abby? Engineer Abby? Hello po. Ang office natin po, energy efficiency po. Top. Yes po. Yes po. Kabali yan sa function kang office. Kang office nila po. So sa energy efficiency po, ano po yung project po na nailagay po natin para magkaroon po tayo ng mas efficient na energy sana po. Magkano po yung binabayaran sa kuryente ng buong city po? Per month? Ang budget yata nasa 60 million per year. Pero monthly, ano binabayaran ta? 5 million. 3 to 5 million. Tapos, ang ano po kaya, si task force kaya natin-create ni Mayora, nag-meeting kami last Wednesday. Duman po kayo sa ordinansa dapat makaredact kita at least 10% per year. Si record mingon yan, nasa 5% pa lang ang satuyang reduction. At least na para ma-monitor ta talaga na at least maaraman ta kung isa'y talaga mga opisina na nagtutubod duman sa satuyang mga polusiya na para makaredact kita ng 10%. Tiglag ta po duman sa PPM pista na magralag kita ng mga metro kada opisina. Tangaling at least maaraman ta talaga. So,
isay talaga duman si nagtuturubod, si Maday nagtuturubod. Tapos at the same time po, duman sa task force, may saro ako duman na create na working group para adala na si solar at least kung ano niyan, saro kaya sa finish line ni Mayora, kay puan talaga doon, at least may solar kita. Tinatarget mi dapat, ngunyan na maabot na taon, at least may sarong building kita na may solar. Pera pa duman sa, nakalag kita duman sa Naga City Hospital. Nagtanong po ako doon, in relation kasi po ito doon sa sinasabi namin kanina ni Sir Nono na sinubmit namin sa Mayor's Office at sa Sanggunian na resolution for the call for climate emergency. Kasi we all know po na si fossil fuel from the on-grid, yung current na source ng electricity natin, isa sa pinaka-reason bakit nagkakaroon tayo ng impact of climate change, especially si global warming. Ano po? So, si energy efficiency po na office, parang medyo masyadong maliit na office lang, hindi masyadong nabibigyan ng malaking fund. So, I think po, sa mga sunod po na mga budget hearing, tama po yung sinasabi niya na we can explore mga renewable source of energy po like solar energy. Ano po, para po magkaroon tayo mas mababaan po natin yung consumption from 5 million, baka pwede po nating mas mababaan pa siya. And meron din po tayo ngayon na available na mga software application. Pwede po tayong mag-inquire with mga electrical engineers po na nilalagay po yan sa ating mga metro para po makita natin po yung energy consumption ng kada opisina. So with that po, makikita po natin kung may opisina po ba na may nakakaiwan ng aircon na open. So pwede po siya na ma-monitor pa po lalo. If kaya pa po ngayon na mai-add pa po natin sa budget para po mas matulungan natin yung pagbaba ng consumption ng Naga City, baka po pwede pong isali pa po yon. Thank you po. Thank you, Engineer Abe. Kaya pa ba sa budget nindo? Ilumi po. Sige. So we will consider Engineer Abe. Councilor Nathan. Thank you, Mr. Chair. Katakod kang point out ni Ma'am Engineer. Talagang siguro kay puwantang seryosohon yan solar energy, renewable energy, ta makatipid. Baka kay puwan igwang seryosong pag-aadal kanya Bimeco na isometer sa tuya, ano ining bilang option, bilang alternative, makatipid ba kita o garo tablasan ng pero kay panigwang pag-aadal kay ni Mr. Chair. Sige. Paadal and conversion to solar and also ini yung gabos naman garong ilaw ta, LED naman garo. Hello. Iyo po, gabos na pong ano yan. Kung matatandaan na po, nag-DOE po, baga naka 92% kita sa passing grade baga duman sa DOE. Ang ano na lang duman, si mga binara, itong mga aircon na, kaya mga inverter pa na dapat kaya lang nakulaon ng gastusan ng abuton. Kita po si City Administrator, nagdigdi itong DOE, pig-adalan ining energy consumption ta. And may mga recommended. So ining mga ilaw pig-convert na sa LED. Pero itong mga aircon siguro. Mag-submit ka garo brother ning proposal itong replacement katong mga bako pang inverter na aircon. Igwa na kami digding piglaag na budget na sa 1.3. Siguro mga 10 ano lang ni. Dahil itong re-rebayan ng mga opisina na maging inverter. Duman po sa para sa Karaman po, naka-save na kita ning at least 200,000 duman sa Naga City Hospital dahil duman sa 30 kVA na solar panel. Sige, may iba pa po regarding sa Bimeco. Kung mayo na, so pa-take note na lang si mga suggestion and also si request ni Councilor Nathan for the study kaniyong solar. So we thank the Bimeco. Next item, next office, CPR FMO. I acknowledge
Engineer Corquilim. Mr. Chair, Marainaldo po. Questions po from the members of the committee for the CPR FMO. May naisip ang opisina na para pasil lang ang pag-pronounce kang opisina ninyo. Nadidipisilan kami kang pangaran kang opisina ninyo. Kabali sa OPA. So page 41 ang Bemeco. So with the engineer with the budget na pigtao sa Bemeco, kaya naman masimbagan itong gabos na pangangaipo kang opisina? Sa City Parks po, yes po, Mr. Chair. So far, magayon-gayon po ngunyan. So, okay. Makalaom daw kita na sa bagay bako naman ako ang reklamuhan, pero makalaom kitang perming malinig ang swimming pool. Pwede nang inuman. Yes po, Mr. Chair. So far po, mayo pa man nagreklamo. Pero, nyaon po ngunyan, magayon po ang satuyang maintenance. Si Civic Center and Naga Sports Complex. Ang ano ko lang po is in regards po sa grounds sa Naga Sports Complex is talagang kulang po kami yung tao man. Sa Dakulaon ito, pito-pito lang. So, 5 lang ang nasa grounds me. So, pag nagkasarabayan ang events, so talagang sa ngunyan, pira ang personnel nindo? Bali po, ang personnel me is nasa ang number of personnel me po is 29. So, ang permanent me po is 9 personnels. Hali po sinda sa Office of the City Admin. So, ang 4 pong personnel kaya naka-assign sa Metro Naga Sports Complex. Ang 2, yan po digdi sa Civic Center, sa SWMO, and ako sa CEO. Ang casual me po is 14. So, ang 2 po kaya sa 14 na yan, naka-assign sa Metro Naga Sports Complex. So, ang job orders me po is 7. And ang total me po is 29. Sa 40 na casual, pira ang more than 10 years na? Ang ano po ngunyan sa mo, ang laog is 4. So, may coming pa siguro probably mga... itong... asa? Itong mga more than 10 years na pira? Casual po. Iyo. Siguro almost 80% dyan sa 14 yan, Mr. More than Chair. 10 years na? Oo. Pero may available man kamong 4 na for permanent position? Mayo po, may sila. Dahil duman sa pigpass na ordinance, itong regularization kang mga casual personnel. Igwa po kaming 4. May 4 na. 4. Okay. Sige, may ibang hapot from the committee. Councilor Jess. Ang nakasign tabi sa Civic Center, siya na din ang naglilinig sa GMR Museum. Well, actually po, ang may naglilinig dyan, hali sa GMR Museum. So, na-assist na lang po kami. May personnel kaya po sinda. So, biglalagan mi lang ang schedule mi. Ito po bagang pasakat duman. So, samuya po ito. Pero itong pinaka-grounds, may naglilinig po duman. May utility man ang... Igwa po.
Sige. Na supply na lang kami ning kung kay po aninda ning garbage bag kung anong gamit, nagpapagamit kami kang itong equipment ni para pagsumpit. Iyon na lang po ang mi. Sige. Okay, sige. Honorable Abinal Gomez. Engineer, ini pong, well, nasimbag mo po kasubago na sufficient ining budget request nindo para di kita magbalik duman sa dati na dakol mga nagpapaabot ano po na kaipuhan may mga hiro na hini-expect from the office. Hindi po sa budget nakalaag 400,000 maintenance po ini kang baka sala ako. Maintenance kang Parks, Plazas and Monument 400,000. Yes po, ma'am. For the whole year. Yes po, ma'am. Yan po, ma'am, so mga nagre-request sa tong mga sa gardening, landscaping. So, yun po yan ang usually, may man nauubos yan, bigla allocatean ko lang. Kung ano po ang request, yun man lang po to ang piglalag ni. In relation po duman sa hapot ni Councilor Albios, hindi po kaya sa number of personnel nindo, igwa ka mong 28 sa ngunyan, sa 9 na permanent, 4 ang nasa Metro Naga Sports Metro Naga, 2 ang nasa Civic Center, may saro po sa Swamo, Opo. may saro sa CEO. Pero subago po, sabi mo na minsan napupull out sinda sa sarong lugar, ililipat para magtrabaho sa another station. Gaano kadalas po na araw ka iyan? Well, usually po, ang kadalasan kayan pag may mga big events. Okay. So, yun po yan ang ginigibo mi. Especially po duman sa office, sa Metro Naga Sports Complex. Pag may event po duman, ang ground maintenance na lang po duman is 5. Idakulaon ito. Kung pig-occupy itong oval plus ang baseball, swimming pool, kulang po ang tao duman. Pero on normal days, may kanya-kanya po silang Igwa toka po. na assignments. Igwa po. Oo. Igdi din po kaya, engineer, may request kakuta na for sarong admin officer na tapos may 5 years po na tama ba? Iyo, tama po. May 5 years na JOs na sana makasual. Yes po, ma'am. Igwang saro na dating admin aid sana maging foreman, may kaipuhaning tulong lifeguards, tulong collectors, tsaka na ground maintenance. Yes po, ma'am. On top of the 28 personnel. Yes po, ma'am. Number 1 po kaya, ma'am, lalo na ito, ma'am, lifeguard. Paparahanapan po kaya kita ning lifeguard. Mayo kitang lifeguard. Mahayo kami, ma'am, lifeguard. Kung sakali po, kasi ngunyan ang nadadangog tama status quo kita sa hiring dahil igwang study po na ginigibo sa organizational structure ta. Kung ining request mo da maitao, anong epekto ka iniyo sa opisina tsaka duman sa maray na ngunya na performance na namita na itong mga pighahabol ta? Ano magiging epekto po? Well, so far po, padagos giaray so ginigibo mingon yan. Nagkaulay po nga ni kami ni Sir Ansel. So siguro po ang inagad ko na lang si Mr. Apin, nagibo naman siya ng foreman. Anong mas importante dahil makitang lifeguard ngunyan ang magka-lifeguard na kita or kung papapiliun po, anong priority ta digdiyo? Well, ang priority ko po is one is yung lifeguard.
Mga And pira. number 2 po pala, ang saro dyan, itong collector. O, sa lifeguard po, mga pira, tulo kaya engineer ang yaon digdi. Kung sakali lang nga, di po kami nag... Well, probably sasabi siguro na maski okay. dua lang, saro sa Metro Duwang Naga pool. Sports Complex. Saro, digdiyo Sa sa... Civic Center. Oo. Sakod itong collector po, ma'am. Ang dati po kaya, ma'am, ang nangyayari sa City Parks, ito po bagang nagtatauning cash ticket. So, mayong tao ang treasury. Dati, treasury ang tao nagkukolekta duman. Ngunyan kang pig recall kang treasury. So, na kong choice kay Puan. So, iyo po, ma'am. Parking. Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. Sige pa. Thank you, Mr. Chair. So sa ngunyan, isa yung nagkukolekta sa swimming pool. Yes po, sir. Si Isay. Isa yung nagkukolekta sa swimming May pool. pig-assign po akong, may pig-monitor po akong duwang tao man. So hali sa opisina nindo. Iyo, from Monday to Sunday, yaon ako sa opisina. Ako po kaya kay Pang po kaya diyan permanent. Kaya nga eh. Pero kumbaga may designated collector pero ikang accountable officer. Yes. Same duman sa itong collector sa parking sa Yes po. Metro Naga Sports. Yes. So digdi sa mape-permanent supposedly apat, may pwede diyan na personnel mong maging collector. pwede ang dua babae ito. O, di tapar na ta. Yes Saro po. sa Metro Naga, saro digdi sa swimming pool. Actually nga ni, ang saro dyan, nag-a-act na ngunyan sa Civic Center. Oo. Kaya lang itong babae, so, Ilingon lang. Pero kumbaga, may Sige na, may ma'am. possible. Sige, sir. ano. Opo. Sige. Ihapot ko lang sa HR. Pwede bang ang item kanini Engineer Lim ilipat na digdi sa CPRFMO? City Parks. Tapos baka makaisip kang pangaran kang opisina nindo dahil na kami madidipisilan para Corky Parks. Sige, pasimbagon ko si Sir Ansel. Pwede po yan, sir. Actually, since nasaroon naman silang opisina under the city administrator, and hopefully, ito pong OSSP mahiling na. Kasi gawa na silang initial na kinaag na mga organizational structure. Kasi siya ang head. Sana po tapos mahiling siya naman po sa yan. CEO. Iyo po. Pasubmit na lang garo kami engineer katong organizational structure nindo para maayos si opisina nindo. Iyo po. Pigilin ko kaya, sir, si mga personnel siya mga permanent, since ikaw ka siyang apat sa MNSC, may dua sa OCA, sa Civic Center. From among the personnel na permanent, pwede pang collecting officer naman yan. Basta banded lang. Siya na nga ni ang kuyan, siya garo ang designated. Kailang kumbaga may pig delegate man. Okay. Mr. Chair. Itay ko man po siyang sir apat nga ni. Baka from sa apat na yan, pwede siya mag-assign. And especially sa sports complex, ang swimming pool, nag-open man lang from 8 to 5 yata. 8 to 5. So, pwede po yata i-work out sa existing manpower complements yung ganyan. Mr. Chair. Oo, Councilor follow up lang kay Sir Ansel. So, sir, possible man, kasi towards the OSSP, ang direction ta is, kung sa ka talaga naka-assign, duman ka na dapat. Yes, po. Bako Yes, iyo ma'am. po yan talaga Yes, ang, ma'am. ang goal ta. So, may possibility na sa susunod na taon, pwede na siyang mapunan. Di man gabos, pero at least nare-review ta na ko ta na Iyo po. yaon pa po nakaabang si DAP study. Yes, ma'am. Pero baka kutaan na sa niya, nagre-review na din po kita kaiyan. Kasi siguro may implication din talaga sa... Actually, sir po yata ma'am, task o challenge sa isa itong inventory mapping kan mga task. So, habang nagpa-finalize or sa phase 2 ang DAP, si mga opisina siguro
nagmamapping na kita ka mga task, tanganing malinaw na, was nag-abot, itang i-cross match sa inda, diba? Di ba, bako lang itong mapping, kumbaga, may mga personnel na kaya kitang assign sa other offices na ang nadideprive man kaya, halimbawa, ining digdiki Engineer Lim, may sarong personnel from SWMO na assign kay Engineer Lim. O baka pwedeng ma-transfer naman ito duman para ma-free up naman si budget kang SWMO. Makalagman sindang another man personnel. Since inaayos na naman si structure ka mga opisina, baka ma-consider na kung saan ka assign, duman na itong duman na ilag itong plantilla. Yes, sir. Sige, sir. Actually, kung di ako napapasala, for the last few years, yun na po yata si objective kang budget office. Kung saan lang ka-assign, dapat dumangan na talaga sa office na ito para na-accommodate. Kaya lang gano'n din. Sarong example, si Engineer Lim. Nangyayari pa. Sige. Sige po, sir. Baka si mga succeeding na pag-ibonin do, may lalo Yes, sir. o next budget, may include na itong mga personnel kung saan siya assign na opisina, duman na si i-transfer na si plantilla niya. Sige po. Okay. Councilor Nathan. Yan ang pigpasiguro ni Vice Mayor na budgetan da yan, microphone na yan. Thank you, Mr. Chair. Katakod katong pigpo-problema ang tulong lifeguards. Igwa akong suggestion. Ano daw kung pag-isipan kang executive department na tie up with an organization na sige man sa nang volunteer sa tuya. Ining Philippine Coast Guard Auxiliary. Tie up lang na kuha na sida ang mag-function duman, sida mag-assign ka mga tao ninda members na mga yaon dyan, tatao yan maglangoy, na may training iyan. Ano daw kung aruganda kita nagsusildo, pero igwa man kadikit na benefits haliman sa toya na pigtatao duman tangarig. May pangiyan man lamang. Yeah, sige, we will recommend to the executive. Si mga coaches sa swimming, dahil sinda nagsiserve as lifeguard. Well, during ano lang po, during training lang. Then after that, maana. Okay. Sige. Engineer Abby. Acknowledging po the importance of green spaces in Naga City. Kaya maganda po ito si, mahirap kaya i-pronounce talaga, si FMO, F-Office po, na nandito po sa atin po, na functional. So, ang tanong ko lang po, pwede pa po bang madagdagan pa yung ating mga green spaces? And may isa po akong sanang gustong isuggest, sa tingin nyo po kung baka pwedeng maging ma-develop po ito as one of the green spaces po. Kasi we all know na urban city tayo, wala na tayong place to unwind, to experience nature. Idagdag pa natin problem natin sa birds na nandiyan po sa city, sa loob ng city. So they're lacking habitats para doon. So ang isa po sa mga na tinitingnan natin po, baka pwede tayong mag-develop ng mga sanctuaries and other mga green spaces nga po for this wild or sabi lang natin mga migratory animals. Tanong lang po, sa tingin mo po, engineer, pwede kaya po yung ating dating old dam site na possible kaya po ito masali po as one of the green spaces na pwede maging sanctuary ng mga birds and eventually ma-develop into parks? Tanong lang po. Yes, ma'am, engineer. Probably pwede po yan. Pwede yan. Safe naman po. Well, siguro safe sa ngunyan ang mga birds duman.
Mga birds. Ay, mayo po kung data kang mga birds, ma'am. I mean, hindi po. Hindi naman ako nagtanong yun. Anyway, ma'am, siguro ang Kung safe po siya for parks, kung gawin parks po or well, sanctuary. probably siguro pwede. Okay po. Thank you po. Yes, ma'am. Birds kaya, ma'am. Anong klase? Ay, actually, ang sa sentro po, ma'am, ang DOST nagduman sa kuya. So, sinda regarding duman sa mga migratory birds. Igwa po dadumaning anom na species na birds. Kaya lang nasa opisina ang listahan. Taday ako gayo sa birds. Sige po, may iba pang query kay Engineer Lim bago pa magparalawig ang uroleta sa bird. Okay, kung mayo na po. Basta ang request mo pero yung malinig ang swimming pool. Yes po. Nagagrass cutteran itong mga yes po. Itong mga dalan. Pero itong sa Ateneo, ay, tapos na po ito. Tapos na ito. Paduman sa Ateneo. Iya po. Duwa kami ni tapos na ito, ma'am. Yung hali sa Longgigi. Si side lang. Si side lang. And also the maintenance po kung sa tuyang mga parke. Importante yan. Okay? Thank you, Engineer Lim. Hagadun mi na lang sa itong organizational chart nindo. Para maayos na si structure kang opisina nindo. Okay, next, City Engineer's Office. Engineer Elmer Albo. Sige. Marinaga, sir. Yeah. Marinaga, Engineer. May hapot po from the members of the committee. Engineer, sigabos na mga infra projects, yaon na ang budget nindo yaon na ang budget sa opisina nindo, bako na duman sa LDF. Bako po sa MOYA, duman sa yan. Digdi po yan sa naka-charge po sa LDF. LDF, Manggiraray. Saka DRMOF. Si mga infra po. So sa care of sa opisina nindo, ano lang ang nakalaag for infra? Igual lang po mga maintenance po. Maintenance work ang roads and bridges, drainages, and buildings. Okay. Nagkakantidad po yan 6.7. Duman sa mga request mong personnel, 7 engineer, 7 architect, Iya po, and iba pa. At with the personnel nindong with the 101 personnel yes, na sir. nindo. Oo. Sa 101 po. Kulang pa ito. Ang 101 mi po, ang may apat po diyan naka-detail po sa ibang opisina. Kaya 94 lang po kami. May vacant po kaming 26 positions. 26 positions. Oo. Plantilla? Oh, yes, sir. Duman sa vacant plantilla position, pero ang engineer? Dua garo, sir. Dua. May engineer 1, saka si city engineer. So kung ma-fill up ito, di at least... ano po, oo. Itong ibang mga posisyon, kung 26 available position, di may 24 pa. Igual, so sir, pwede sa, na sa casual, sir, pala. Ang casual po, igwa pa kami vacant na 10. Saka sa mga job order sa contract services, go kaming 11 na vacant. Okay. Na pwede ming i-request na may augment mo ang present personnel. So pwede na siyang makatapar kaning pangangaipon ninyo. So siguro i-request na lang sa executive. Iya po. Yan man si Councilor Rayan na to fill up na lang ining
ining job order and casual para matapara, and then ining ibali na sa publication ini yung duwang engineer para makabawas sa pangangaipon nindo. Tabi, sir. Okay. Sige, ining ining mga equipment dahil pa rin nakabali duman sa mga budget nindo. Igwa po kaming garo nakabaling sarong service vehicle lang po para magagamit mo sa maintenance. Actually, mayo na kaming service sa maintenance work me. Nyaon po baga sa moya itong loader na talagang luma na siyang maray. May road roller kaming luma man na maray. May bagog lang po kami declogging machine equipment. Actually, masupog nga ning isabi sa inyo na unservice me, tricycle na lang, personnel. Itong ginagamit na truck ang maintenance, may na ito? Nakagaray na po. Pero baka pigta-try po ni Engineer Martin na ma-revive, madagdagan pa ng buhay na makatabang ba po sa mo. So, by priority, ang pinakakaipuhan nindo, sarong ining dump truck? Mas mare po siguro, oo. Nakakapira po pigagad mi, pero mas, igwa na po kaming sa ngonyan may capital outlay kaming 1.5 para service vehicle. Nakakatabang na po yan. Okay. Anong klaseng vehicle po ining may allocation ng budget? Anong vehicle ang babakalo nito? May garong naka-drop side lang pong sadit lang na vehicle o garo 4 cubic lang na pwede na pong magamit ka maintenance. Pangakot ng materyales. Sige. Okay. May hapot po si ibang member kang committee. So itong request po nindong dump truck, same dump truck atong sa SWM o ito? Mas malamang po, araw po kayo pag nagre-respondi po kami baga argan sa kalamidad. Nangyayari po nganyan, ang personnel mi sa maintenance, tagaluto na lang po kang di sa mga evacuees, imbes na magtabang kami magrespondi. So ang cost man kadto mga 5.4 million. Sige. Sa ngunyan engineer, pira itong casual nindong 10 years above? Initially po, may 8 na po kaming nakabali. Igwa pa kami piga-process na 10. Okay, so 8. Ayaw ko nahiling. May 10 po, 10. 10, ayun po. Huli ko ito 8, laro 10 pa lang. 10 ang Di bali 20 na po, sir. Laborer May gwapang 10 ngunya na second batch. Sige. Just the same, i-request ko giraray sa HR, si list po kang casual and job order personnel of CEO. So hilingon may engineer kung may makukuanan pa kaini yung duwang ining sarong at least 1 truck Iya po, oo. Di pwede itong maski sadit lang for maintenance man lang garo. Igwa na po ang kaming iyan 1.5, pwede mo na po ang yan. May process mo na po yan para makadalagan man kami. Okay. Sige po. Oo. From other members? Councilor Gale. Engineer, ini Opo. pong, Yes, ma'am. ini pong four na nakadetail sa other offices, tapos permanent positions po ini. May digdi po sa report nindo, may 4 na nakadetail sa ibang office. Iyo po, tapos ma'am. permanent Yes, positions. ma'am. Oo. Yes, ma'am. Ini pong 4 na ini, kung makabalik, mapapanoan itong request. May babalik ka. Saro dyan si engineer.
Hindi ko na sinabi. Pero engineer, ano ning key positions man sinda sa ibang offices? Yes, ma'am. Oo. Okay. Kaya nga, ang pinakamaray, ilag na itong mga tao duman sa kung saan na opisina para ma-pre up naman si opisinang naka-charge lang itong mga taong ito. Madali naman, Emmy. 15 minutes na lang, ma-lunch na kita. Kung kay Engineer Rolly, kung kaya kita, ma-break lang kitang 12, ma-resume sa imo 1. Kung dahil nakayahan, maalas 12 na kita. Baka mabagsak man yun. Baka kami naman ang magbagsak ligdi. Sige, may kuya pa po kay engineer ba kung retirable ka? Yes, sir. No rin. Ngunya na, sir, na year. December 31? Yes, sir. December 31. Hindi ka na may extend. Nasa proseso pa. Pero nag-apply ka ng Yes, sir. Yes, sir. Ito. Isay ang next in rank mo? Si Engineer Jimael po. so ang next in rank si Engineer Tabinas. Sige. May iba po pong so regarding po naman sa request mo, i-request na lang sa executive na i-publish itong mga available position para since may mga available position man, baka pwede na itong i-publish and then itong available na job order and casual baka para makatapar duman sa pangangaipok ang mga personnel mo. For info lang, sir, nag-request pa lang kami sa DILG, mga equipment. Hinagadan kami ng DILG. Nakataon na po kami dumang, pero pig follow-up lang ito ni Mayor. Baka next year po ma-realize mo po ito. Ay, di pa rin. Dako lang tabang yan sa Santoy. Okay? Kung may na po, mabalos, Engineer Albo. Salamat po. Tapusun na lang, 15 minutes naman lang. HSDO. 15 minutes naman lang. Nagali na. Nagali na si General. Pero naka-schedule kayo siya ngayon. Sige. So we resume at 1 o'clock with Engineer Campillos. Tapos pa-ready itong next sector. Ano sisunod ta, Dave? Education sector. So inutunta lang ang HSD. So we take a break and resume at 1 o'clock.